Mache, Memoakaba Meda said, Yedru Sono Yebijam, so Cassie and Semno, Dobeti, and the Department of Social Welfare, ne Logon Police for no, Wamaka, Wambo Match, Nipebu, say, Wadem Quadra, or Yadie, Abisi Kwan, Honsris, Cabo, Manfuapo, Sanso, and a Ghana Standards Authority. Cement factory, a Wamoko to Tumu, maybe a Sienra debeto, just say, Wamwasa Quaco baby, and answer one more dead Makuna Wakobino. But one of Wako Chimpen and Phobia Dimunchibum. Ebema kwanta kuromo nso no empenimfo de ye shato wo so bre wo so woda ene bre wo so sorry say na asetere mu nsem etie na chief of staff so akasa kire say enyesa abana yinani ama won mu akosombo ensuo na empenimfo bi eni yiri fa wo mo da bi hihye yahodo egu akwan mu a wo hwe no de asom wo mo aso won masene we ni nsem ahodo bi ana mbe so mo se ye bedwam so kase kai say DSTV channel 280 Go TV channel 119 say Facebook on Adom TV extra with an X times no na say we follow na we like na we share me e ya friend me and not chewa ba ajwa say wa finche mo no minute waso Department of Social Welfare and Legon Police for akeka won ho abom ne yakwan hodo ho bi wono mo ate hyemu abehunu se kwabrane wode afidie sifo no wote atie ma kwada bi sini maame na so anaso so bi na so bu a wode droba fa ne mfimu ebi wono ma ekuro da nafuso obi wono ma anafo no ahono bi wono ma ne ba bi pro bonso wode na besi kwa ho na ne okuta microphone wo bomu sa na ya akwada ya doyo yemfa na kwa yaresa bi oni anu na mpanifo che se etia Ghana mbra no na wono mo kura nso a waje ato wo ho so tete kwa ho de nkwada ne sire sika no dodo no agi sika na no akodie yo bi business ya omo gigi wi omo ko ekoye account ne senti wo mo achechire enipa mako ensia ewo kwan ramunu enkwada no nyase yede omo gira kwa ho ni agi yesesire sika etomra enti sa wo akwada ne bisa na yesiro wo de ne ko hospital a Kolebu 37 ye wo Department Social Welfare ye wo office ye wo ha abofra no ekwa bia so mo faso ebe raise sika dia ma akwada na akoye operation they will do it. So we do that to protect the right and the dignity of the child. Akwanya bi no so de akwane be begina kwa ho. Ghana fo bi no aye no mo twetwe nkomo e kire mu a saade ekoso e wo man mu e ha dwene pa the senti e ya na mompa e na aposifo e ne social welfare fo atuo no. Anya ne kwale masa sister anya ne kwale atonko na mucho atonko ye wa de da ya kan mi kan na boss bi bo u kan no mu kasa ampa mi o mu bra go na say nipa oyare a nipa oyare fa nipa oyare ba Kromba jira saade no nipa oyare fa nipa ne oyare ya ba jira ase udu nipa oyare ba da ya se udu ba jiska bi da na no ya de akoso ache ene se ni mu ada wo se social welfare for say ye hu bibi sa enya nokre saade a ene e kina bi enam ne hu se sa adwumadie sei ekoso a me all right say metima report to any police station bi a e ben ye say dwumadie sei ekoso a social welfare for ensa ni mu ana o ma bra say sa ni o ma ni kwan say de ekoso ye de tia ye nim say ni ekoso na nye ya kasa wo ho a ba etimi ntu ho na mu bia ne ya hwesa ban betu sa na mu wi anene ekoso nti ye pe enti ba bia me gina e nyameche hotel a me gina ni mu ye friend Kofsi ha e na wo mo aye che wo mo ni bi e de to social welfare mpanifo anim se panyini no owa ye ba ye na nso ye ba ye no e kame aye se wo de ne ho aka nwura enti ye ba ye nso ya benya enipa miensa aka enipa miensa ye nya wo Medina no ma sesei enipa na ye nsia ene ye do mo ministries police station Adom kase ye said de bia ye no ye be di akire de beba akire bia no ye beba o manfo nso enhyemu medin e de akuya ye nam ye kase boya so di to dwa se Ghana Standards Authority okwa asante mantemu a nyumakuo bi a wo mo ye cement edisi adan ye bi no emu bi ensa wo se emfidie ne akade ahodo a wode ekekabo me ye cement no enhya da ntwa yi nti cement no eni ahoden mo de wontumi de credo akotomu yekwada sorry ya adwumakuo ne mpanimfo asa akobie ya woyɛ adwuma na Ghana Standards Authority wo mo ebowura Kumasi Cement Ghana Limited wo ko directors mienu ye wo hono no wakwakyekyere wo mo na Ghana Standards Authority ko no woni Economic and Organized Crime Office eye iyoko ena ko ya wo kwakyere sa mpanimfo dan a ye si bibi a ye with mortar ne niamanama cement wo hoi iron rod ne niamanama ena edi adwuma paawom ena ma amotimi chiom hu ema oba won say dan we de ya sini yi enti say cement na nya enti min pass certain critical parameter na nya che say dan ya ye de si ana adwuma ye de yi no
ne nyina se bibi ese bia eteke beye 5 years and 7 years and sana ebia maintenance and bibi aba mo no ebia less than that ese oye maintenance se nya no nso ebia Ghana nanse ye ti say earthquake enam eba earthquake eba is say building ni ahondin because of the cement na you use na e could be the building be collapse na ye ko amamfo okay enti we nyina ne nsusan so enti ni ayaye no ye pese omo ho say ade no enye say ye ka keke but mrana ma ye to me say ye make sure say cement no na product be ye wo market no ye product papa panyi kwankyerefo a oda Ghana Standard Authority ano e de atudwa achemu say ye kodi bronyan omate wo momrante agukrom emom hwehwe eniema adwadifo bi eton no say ne papa mu a say ye won croford say omo wo market ye sensitization say omo wo market ye from trade standard inspectors omo check na ade na nye na ye chiwa wo ton no wo na ye be chiwo wo produce no so wo na ye be chiwo mansan chiame kwadwobi mreku asante mantemu amanebo Yemfra Sante Mantem ne Mesin Koti Mantem ne yakwa kwagina mo Nkwanta South na enanu ada na yenam yakase so de tuja se tututu akoso ma kanipa be yedum yenu ne akire mafoforo bi so aprepra nipa dodo no afo mpoto manto agebo adwane afri kroni mo na wo mo aka wo hono mo no empanimfo de ebra wo so wode da na ebra wo so sori ehye atokon so de ka ne brofom se curfew no na enu mo ne ama ne bofo tisi monten so ne bi twetwe nkomo no mo kyerese okon no afra se sa no ha wo mo pasan se nei onye obi a wato aduane agudam ana wato nsu agudam mu a bank sika kra bia hodo nyina atom wo pa aduane ato onya bi nto nsu keke kra no wo mu nya bi enom tese no na bema ho adwo ama asetere mu akoyi a omo ne mpanifo ya atwen asa abre school photo ne man kakrakra ne nyina se entimpo kra ma adwen se me ba wokuma se ana se bre ne asa na se hin na se yi ne ba ha se omre school abere na kra na timi aba me ya wo fo kra me mpene ma me ba ma school ha because aje sha he ne nso no dajam onyinu dwa hey na no me ne me ma ya na na ade achi ye mpuntu ya ka achi ye akwa ye ni akwan ye bridge kura agu sika esa aban de be ye mpuntu djuma no me ncharam da men kase na wode ma ye hwa abanbofo so ye nyama nyina ka achi nkwanta di ye chese ya ka achi bibia mu lolo park kra ye ni bi reasons therefore is good but economically it's not helping because even to get food and eat is becoming hard to even come across food. All shops are even locked. People are having money on their phones to even go and do more money. Now you know because of e-commerce things are very hard to even get physical cash, and when you even get a cash where will you buy food? Yeah, bre papa nti mesremo a de babia asundwe wo no ye manombra ye nyina ye num asundwe nsuo na ye ho ato ekrum orasko mi na me kasa yi me ko zongo no me kwa kopa aduane adi first mabobo anu na ye aduane sesei me kwa kochi akopa aduane adi menya ice water ba ko na manya a me de bo nsuo kakra yi nti ye pe asundwe nsuo ye num asundwe nsuo ye penifo na omo nsori because enya sa na kontate Enuna kra me wire ko kuma papa enuna se da manfo si dwane ye bunya kra ndi pentu kwan sa nti do ha kese pa ne wo hianya bebrese ne amanehunu na beto enkwanta so yemfri hono ne yankonsem foforo emu a fra sutade no akoso boda mo bra ye madu mpempenso bi na mpanimfo hu ne se wo mo amie ma nkwanhwa na akofa to renche maba ne yiri befa mantem no bi mensini no edodo no abi ne no na so afo abedi echo sika sem ho nsem eso abena wo se asare wode nsem mutu bia kire se mo bi anyina ba bi na okasa aban da yinani ama won mo nso ayira fo wo na waje adi da bi enya no kura aban de ne ma hodo ogu akwambo abo sika no ya ne che no ne akade ahodo be ma omanfo ehwa ha wo mo no bosomi a yebesi mu wa afefoforo mu bosomi edi kan January mu no eho ene bi frase. It's my own appendices now. Boldly written say aban edisika kudo 220 million Ghana cedis at ho for Akosombo spillage. Na ni nyina ebeba so a na etwa say ya approve budget no ha. Nti se na make catch me nyam Ghana fo nyina ehwe yen say ye beye ya sede esas ye represent the people of Ghana wa. Say ya approve budget na sa eniswade hu aban pese or the 220 million Ghana cedis eboa ye nuanom a nsuo asai omejuma no emaso na ye approve budget ya pe na nyankopon ye ya doma na ye pass appropriation come January
ministry na ɛyɛ responsible for that no ebetimi atro e de aba na nhyehyɛ bi e wo ho ɛsɛ yɛn so yɛ yi sika no yɛ release sika no yɛ de mo nom de o medwuma wamana so wa osa kyerɛkyerɛ aban ne hyehyɛ bi a wɔde ku akwam pɛsɛ boa na my Ghana etumi tumpɔn e wadesua nsɛm mu budget sika ye hia e de aye free SHS ya antiso ya shemukina ama into free SHS in 2024 e besan akoso send your COVID Russian-Ukraine war ema ahokyere e kɔɔsoro e wɔ yɛ memu ha no aban so e de sika pudu ato hɔ for social interventions meka social interventions a ebi ene sɛ ene wo hwɛ budget a yɛde ma national health insurance last year na 3.5 this year is 6.5 billion yɛde address your healthcare needs near tosu mienu so school feeding abaya sign up to o market nim biom na we make sure say kwala over 3.4 million no almost so omo ho enka na wakoso a provide 1 hot meal a day amo akataso katamanso amanyoko NDC wo muko ba ko friend say building Ghana to womo ede womo sira hwe na kopie mo go so man hene na kwasi bosompra akache na wabe kopie mo hono ena go so man hene kyerese oba mpote mo hono mo a opa bia ye pa omoto aba ma aban ye teso yi anko mo ka ho bi nenso mampanyi dara John Dramani Mahama Breswo no ena kwantempo ahodo wo mpote mo hono mo no ofrase so wo ya ba we ba ye no ene wo ahwa ntia contractors ka to ni nyina ajeje mu amoma kwan ye tantan sanso ena kwa ye dotto ahodo wo hono mo no gidie se wo mo de ama manfrafo a wodom etu edi na yemfiri hodomo na yenko ga South Mensienu Assembly Task Force wo mo ensemu na mene wo ka say nipa mienu David Kobia eni Peter Kobia wo mo ejina amount from district court ya mpanifo e ka wo mo asem wo mboni nyina de say nanu ada mpanifo ye wo ga South Mensienu Assembly no etu task force won kohwe wo mo sisi adan wo bia ye ni se wo mo si adan wakodi di nkan kodi etosom yedi etosom yensa no koye no na David Kobia ni Peter Kobia e kyere task force foyi egu dan mu bro wo mo a na nyame ncha de wo monyo mo tididim ko ba posifo amade na posifo be kyere wo mo asabre wodi won masem na Peter Kobia no ono lock ye gate o lock ye assembly staff no ne ka lock ye ehye yadama na boss to share so omodoso nti din do moye no moye nti omoye we is about just about 30 to 45 minutes enya asem ketwa nya mepe ne yesre no the ho na me frame me boss na MC and me coordinating director said Dennis nti enya akwa mo gate no kwa ya na force ye wan e bie na de car na pam na adwane and ye call police station nti ye call police na call report nti ho na ete say papa na o sa asase na ya friend David Kobia no komba no onu ankasa se onu ankasa basite ho na ne bakọ so ye bema ombra na ombeshi onu ankasa nti ho lucky se na police commander no nti me the phone to speaker not say so kofo na sa basite obiom na papa na ankasa nti police commander no se swiftly na my patrol team na see de na ekọ so ambaze ko to papa no na ekọ to workers no o samba back o mo ye dwuma with impunity o mu assembly na police for no justice to the issue na police for no arrest o mo arrest papa no so na arrest workers no na yedomo call that is a wager division nti asam no era wager division na ene police for no the asam na court nti yesterday Ghana mine this year sound winning no more sign no ye hwe records assembly ma ye mo permit and dan no kro si no kra no so ye man the permit yes I enko go so na go so mahene na akwasi bosompra na wo su kyerese ne important mo no akwan no enko yie kra se mfutuo eku wo mo kra ma nanano mo abosomfo kra no no mo edi nkita se dodo no ano afiri wo san mfutuo enti no sa kyerese kwai dotto ahodo ye da hodo mo a kodi gye nkyiriba no mpanifo ahwe ya wajeje mu ama manfrafo wonom etu se no de nsemi nyina atudwa wa brand isi amonyoko no eko bia wo fra ho building Ghana eto no wo mo edin srahwe kopie na ahemfie na me kwan na da so beda hai na no na do ba me kan sana na fu 20 ma bosom nyina adwane afira ahemfie kasa da me rafo adan ya was says this me no pena ya ndisi for dia ahafu ya toaba ya tuma MPP na fe de ba no sen ani ya fa teti musa
koko kakra mutumi toyi anya kwan we so anefa ko wo be ko bia na ka da fom ena ye nua nyina bokenafo na etwa ye nyina de ko ya fora si nyina na asai ena nsuo to ana wusu se wanhwa wo dan so bepa adan ye ka no kra mo se me yan ka no kra adan ya ye bone bai osan kyerɛ anamo a wotu sɛbɛyɛ a mpontunma wodo aban dada ne hyɛ aseɛ ne nyinaa no foforo yi a wɔba yɛ ebetimi ayɛ awie ne nso onya ho anu yɛ bia ɛka abɔ saa kwan wɔ iso na nna yɛ san bɛyɛ kwan no foforo covid job ɔmo wie yɛ yɛse contractor covid job efi bia ne ho na mpo president kura kanfo covid job sɛ one of the best contractor ɛnɛ wɔwɔ man mu ha nanado ɛkanfo covid job ɛsa de adwuma no ma no kyerɛ sɛ NDC contractor omede ma wa hafo no na bone bia ni ho ko job sa ba kwan so no se da bi e kwan we de se me ka se me ba begu so amanum begu ase se me sa tutu kwan ni nyina nsana masaye no foforo yen free go so na yen social security and national insurance trust eternity assessment na jumadi esronko asese wo matri so a wo bo ho de ropa no self-employed enrollment drive ye eternity assess seed na enu ntu akopie mu ankran kropom ha say La Paz ene adwadifo wo mo ye wo mo ankasa adwuma na di nkita ho kyerɛ mu ye sabe yo mo ti asese wo ya ankran na wo ye wankasa wadwuma se kokko na ototo se tire na wo bo sa ade na wo pam a nso akwanya wo ho ma wo se snit wo de wo ho ebedom na adom kase edi akire. A seed for self-employed members. So, we do one kita we juma, unsan we juma, or obia settle up. Now, bibia eba juma to get an income. You understand? It's not the formal side. It's the informal side where you have people owning their own jobs to get an income. One monso a ba ya do ho ebe share seed dwumadie no bi ni adom kase adwetwen komo a wa kire die nti a ho akohia won so wodo ho be hye dwumadie no mu ehia fi say ukoye dwuma bia whether government or say private uhia senate number ne se be ya wo employer no be pay some amount of money to it say obia de ho shem because e bia na we self-employed and say we dwuma odo ho shema enemre mo wa ahoden ba ebedu ba bia la kuni ahoden osika na wonya no wo de shema dachi a wonya ahoden dachi woni ahoden ne says canada ebetime de abo yeyina snit seed wo mon nsemi so na kase am de so ma no pe me fa ni nyina ensi na medame ho aba me ba da obonkra tampense mo ni online portal so nsem ye de beto so wo hia me a ya frame anno chewa ba ajwasewa me basisia. All right, the other so no the one krata no emu pense mo online portal no so nsabdo ni nyina aye krado hadomonline.com myjoyonline.com mo sorry na pe breakfast news ensem wo twaguo na no bi ho no akenkan bi na kwasi nsia so aye krado ya the one krata no odi aba kwasi krata na beduro ho sante mampon de hye sante mampon fa nja kese nkoma so focus ba ko asante mampon pastor kokubonsu. Okay. In fact, na oye my classmate. Na from titinyina na ehu se nyame sa. Adomu ni wona so. Nipa de o sha se from mofra bremu a uhu. Yes, enti na no meti se sofoko kubonso ai sofokese asantman. Na wanwa. Na ye mu bie ni ko school na enya de wanwa emfa mai. Go yinim se adom no bo ho. Firi kwada bre. Na o work towards Adom. Yes. It's of nyame hira. Na so dwen ko so nya kese wo so. Na onko so mo na obusua eho ban na ministry. Nya kese. Adwa enura EPMPN for the kokobobi babonten. Say no smacks ne sanko hye Environmental Protection Agency. Adom say dey NSA. On say nan say frama bi ebobo. Yes. Yes nyem frama papa. Ti say betimi de yare aba. Yes. Eyem frama ebetimi ase yahrawa. According to EPA and Ghana Matthew na Ghana Health Service. It a nose mask no. You say yen shase ensa enche. 2.
be possible na ye nko baby a ye nhye dem. Wow. 3 ma embie wadua so ento basa. Ese aduane a wudi kura no. Emie so nso. Enframa na betimi de yare na kwa aduane dem. Okay. 4 fruit ye to no. Ye huhuru ho yie. Nese wa wo de ogina traffic mu to apura na de ase wonu mu graw. Wo to grapes na de ato wonu. Ye huhuru ho yie. Okay. Ansana ye di. Kom se mframa na efe na yare enenam. Yare enenam. It nose mask number 1. Okay. It has wash and say code a dozen. Kakrebi na kodachi. Omo na bo ampa. Kakrebi na kodachi amanfo. Sim frama na enem na ebo no nyem frama papa. En frama de yare enenam. Yes, omo so aduane a chibo fruit a na egu basket mu si ho no mu chire no. Mu nyina mu ko perceive. Ya no afia gu mu no akata so. Okay. Emie waduane so nto ho. Okay. Na be ye possible na dwo woni bibi papa bia ye wa bontia. Shedem. Okay. Ya ye wo bibi papa ye wa bontia no so ye nhye mask. O hye mask na bo ho ban eye. Yes, a mask ni dwa no se beba. Oni aye ne de adwa. Ni dwa ne beba. Se ne se be the one city beba me ho ban a. Ye chen se ma ha wa be say. Ne eyi offense vitamin C ni enani. Aye, and then 40-50 cities. To meet me the one city abo ho ban de free side. Thank you. Thomas code na doors ni nyina because I'm from a born na airborne. Yeah, ya ankoso anhwe we especially e ma no ye ko school no. Ye ma mask no emme wo mo. Ye ma mask no emme wo ho mo. Ye de mo se so mo to ye nkrantem. Ye de mo. Some dey say na me ya same dey care about. Apom dey unsem. So yes. Because asem say Ghana head service na kase to be mentu o say. Because some from na airborne code bebrebe na ace no. Ghana for hia education. Ko ye betimi afa so aboye ho ban. E dey free sa code bebrebe na nam system. And I saw say because I'm near doctor for be say num e di nkomo. And obi asma no ka kire say enframa na airborne no enyem frama papa. So we say mpanifo ne ba be ka kire ne yeda ye ho so. Efin e wo frama na airborne nim. Efin pa polluted air. And I do a year who me party with him. And make us a Ghana as a brabon team, but me in church from a Ghana for, but it's better late than never. And yes, send a true sad moy, at this cocoboy at the ababonte. Because you are the chromium say, ye 2 year who for up on the one, yet me save you or my sick more. Yes, me see evidence be a quadriation covered by a kaya boy. Education, a course, my Ghana for be breed that was yes. We didn't pay a ball locked down with me, bicycle say. I know about some professor and Penicas and Kosher them, see, them. I said, Macay, a few many are mad, but few are naked. If we were ma, or more margin in the door, so more mower of Hoyaka Crabby. So, we saw what their man at Tiabasek, so Professor and Passer will be asked, Penicas and call them, Professor in Yaya Kosher, also Abonte. It's the best Ghana has service. Education and your more. And this is educational and your more. Yes. And the way you are by yen there also. Yeah, na sometimes we must show some because fear and panic. Once I was on here with you, no more arrive, it was ampa. Because I send you a pro one the better bontina, obi and fa contest near. If you answer what can ye, or my betch me. So moi be kind of boom, I was and crow for rush, mad rush for nothing, I cause fear and panic. And ye acknowledge your more process now, your more femono. But a pomodin one some day the earlier. The better. A second kumnipa. Yes. Yes. Well, you share online portal no. So and so was you are committing political suicide. Professor Jampo and at what Tibam Pedida Bedi Dr. Large Mahmoud Baumia Horny ya emu edem. Akoso Madam's village don't drink water from affected communities. Ghana Health Service for so. And ya no kwa tilapia and sweet flow but no stop it. The area no. Yeah, tilapia. Fish no mono. Yes, tilapia free horn mobanos. Ade so na they are contaminated. Poison akonsuo because any kaka cho say nsuo ne yiri ye no e yiri fa sebi agyanan bia oh yes say na de toilet ni na akọ madi ni na akọ ena mua no so frɛ he mua bi wo so kro bi wo ma wa ya nantwie ne ye nsuo na hohoro mua ni na akọ so munye nsuo no nko na ma amanfo eno emu na sabre wo say nan say sie no I didn't say your report over tarry your report bi na amanfo nka say amanam ne tono bo no ene tono akofom and I was even thinking class no saying komujai nam na kasa krato because omujai man wu nsuo ni mana yes na adwa ye clean system
You see, my issue say, we are dreading. O customers are called to Adam, so to mom na so wu, I beto amani bi. Oko otra kusia. Ensuo ne fa baabi wo ho. Me wo pond e wo nsuo ne so. Okay. Na me hu sa hohoro nkrofo bebre de ekọ. In fact, as omo ye no voter lake na nkasa bebre aboka. Yeah. Krofo bebre alusi investment. Na kakra no aka na brank ye de beti ye kai. Se me bia me pond ye 4 1 2 3 4. Yeah. Emu ba akokora ye meka. Okay. Na me ensa na aka no sa se ye de ye nya aton. Me say enam na wo ba beton. Na feed kura abo nyefo mo. Adu enam na beton de ma customers. Wonni me me nyina edi ho dance se niema bi akonam ne mu a enyem ensem fata. Nti yesika na nhye. Yenka se enhye but anya ba ne sa. Kremo de kan na asem. So anya aba ne sa. Baby a ewo no se enya at least yen season na ma yen ton sa nam ne ma manfo. Okay. Ene so hwem a sa nam ne so na ne boa ye fu pa o system no. Tene. So die besere yes yenim se ekabo aba. And this is why Intia are buying and so supporting. Okay. Now, I say, then so say are buying the best of 40 million Ghana cedis so far. You spend it. Oh, yes. Say are buying so spending 220 million Ghana cedis. Yes. It at least a bank account and fan support to them. Instead, see a because we are confessing the bebo carrying. Na sa no me am ye investment or lake in so no one. E so na ohoro me na mokono. Me ka omo ebenya sika na bia na. Ubenya be kura nya sika na be mo fiti udwadi ase. Insurance kwa we wunya sika nyina. There is me busa because when me busa ma omo ame no omo pond nyina wo nsuo de so no because now focus na kwa ye wo mo a bayira for omo dan omo school ene omo mfuo me nso mafuo na me nso me ye tilapia e wo voter lake ne so wo hwe omo nyina nti wo se be kokoje me de ya data wo hwe omo nyina we go pond 4 okay no tie press conference chief of staff yeah wo kire mu se aban ebe sorte obi bia ne ho kwa ho but yen kan say yen timi sorto sene na wo dwetrete na say feed dodo amato because me ye adwuma fan say be 4 months it can be 5-6 months mu kan be harvest o enti o mama me kakra o mu ntimi ntua ni nyina online no ba je bia beja kakra daily graphic Mamiri online. As a government 6 World Bank support for big victims of Akosombo Dam spillage. And World Bank didn't do. What's I'm consistent with feed in the car. NPP primaries. God has given me a second chance. Nino and Ekase. Election 2024 maintain high standards of professionalism. Baumia tells police services. Now say yes, I'm a hoodwobia. Adomonline.com. Daily graphic. The worker ensu NDM. 11.6 billion Ghana cedis allocated to settle contractors' arrears. Safety of pre-tertiary students, sexual harassment policy in full force. Ghana records trade surplus from 2.3 billion Ghana cedis, deficit to 2.4 billion Ghana cedis. Energy transition. We won't stop oil exploitation. Minister comes to the picture of Dr. Matthew Opoku Prempe. Daily graphic, Enonom. Ghanaian Times. Akosombo Dam spillage relief effort. Government spent 40 million Ghana cedis on victims. Additional funds to be released after needs assessment. Chief of Staff, and I can see him. At graduation of 344 police cadet officers, use laid down rules to address grievances. Anti-general traffic. Yes, Ghana Police Service was bad. Yes, and yet. It was bad because me me have time na mo the graduation year ko ba bia mo off way mo graduation center no wono area I say Temamoto way yes can delay 1 minute per na traffic ache na me no asaba to me frifie no nwotwe hoping say anye bi mba bedu because me from me ho no unu afro fan ko barrier ba no by 30 minutes na wadu na chese be 2 hours na me gina fa 2-3 hours no be movie dia bua me ne say emu wa na ehun say police car ni ambulance so mo traffic no mo dane o mani because ba ina lane no ye ba chimota straight won't me ko wachi to mo dane o mani na say na nyina be ye convoy ene na ye edi to so ye dane ye ni bia na ko fofo akwashi ma na bedu ha na sample for je so order boat to the office na 67 cedis obedu no twam 200 Ghana and comes or stop pay boat no kwantin fi and wo chia ye no fa wo kada to aso it be busa say na mo be bibisa what prevented you people from bringing a release say e bia that say ye be ye say enti route ni besesa wo any alternative route afaso na mama nkrofo megina bonten direct traffic ne maye ori adampare enu ade antwa ye enu ade wo ye na ye beka be enu ade use laid down rules to address grievances. Vice President to Ghana Police Service.
GRA confiscates 7.5 million Ghana cedis illicit tobacco product. 4 die, others injured in ethnic conflict at Nkwanta. Ghanaian Times, Abokata, and so on. Daily Guide. Accident claims 9 lives in Ho. Baumia and skinned Unity chief. Drop Nana, NDC caucus tells Mahama. Coup plotters face judgment January 2024. Government reintroduced visa on arrival. Daily Guide. The Daily Statesman. Napo. We won't relent on Ghanaian center drive. Nayi urges Baumia to help unify Boko factions. Ghana secures borders amidst sub-regional threat. President. No one will be left behind. Flood victims assured. The Daily Statesman. And Daybreak. And Jubilee House IT director in conflict of interest. 2,000 Ghanaians die in Accra yearly from air pollution, vehicle emissions. Now, share would be a cheaper, or really glass, as you know. A 2 months of America and kiss of America. A daybreak than America. Abaya Berno. Akosia menu. No cozy. Beauty with brains. Okay. I will say, I call Nessa, your online portal on this one, Sabono, and a one crat and Pinsin Mono. Ye di sinene eye ya wadanti ye koya na esa we kan sie beba sanso na ye dia ho sepe ebebre wo na ye forum ho ye forum na afi no the people's forum ye de ba wo chen be hwe mpotamu niam amuhia hodo na ne ekwasinsia so abeginem asem yi edika ebedika we se edika ye dan ye ho abade akachi no ebetwa so nko bebia Busia Sam Kwaba, the Mason, Yadiakudi Munsam Nebro, or Bigum so. Now, I'm not a Sam Dosso. There's a fata salt in a Boabona, Yadia Bro, and I'm a Casa Ketawesi, and Yadu Rebiana, and operating to GamePackGames.com, GamePack Games for a Keho. Now, Yadin Sam Yadia Bro, GamePack Games, dear Tom Sonia, sorry, crowd. GamePack Games. Yeah, Yanya Mudeni, we bring Crawford Disca, pick 1 and pick 4, Modia by Jaman Sono. Yako weekend say, Yaja Mokrano, Pen on Cruyano, Obedisca. Non do me no be diska. And of course, and you may not see so be fast for diska. On pay we open there. That make can say no. Go for DD no. If I Jim GamePackGames.com and obetimi akọ na odo ho agime. Of course, obetimi so akọ a Play Store no download your app no GamePack Games for app no or Play Store and App Store na kwambia so odo ho agime ni ade ana asika ye die no so ba be DB. Say financial freedom. Chairman me 10, chairman me 4 no na ye jai. Yes, of course. Obeti wonu masem na so mahwe. O te say anti wa pe osika GamePack Games for game sika mo dia baso bia ni bi na mekan for dia ma na no pa Richoko so kan Richoko obe no bibi dia hyede na say Richoko. Yes, of course. Imu pipa Richoko. Yes, e ko fa isu bucket ba ko be gumu ansa na mu be light. Say wo ye normal tea pa only gumu kakra bi abese bia pi ne rose so ahye mu ma anya ize na vitamin dia fa ne kwa protein fa ne kwa carbs fa bia fa ne kwa ewo Richoko mu. Okay, one of any day and some idea, bro. Kijuan Cassani, Eric Casiedu Bwedi now. I bet 7 pass or the CAF Champions League this weekend. The Basel and then the Nyasam Ketwakra. But no Casay Medema Sporting Club, or my touchdown, our Carol, and all. And Medea Mane, Lali, at the some first match, our group stage of the CAF Champions League at Basel, and Saturday at 7 p.m. And Tikashan and Sosa, FMA, Medema for a Ghana, or show my father. One more de ekoya na obi eka ho asem to say yes professionalism yedwa nyesa obi a sheshe chalwate bia win jacket ni tipa no bia so win in oh very very beautiful we are the bebro mo ho sane esiete but if you about coach Evans Adote one your coach panipa edema medie man odin samo to dwa say onim say lali for e ba no CAF Champions League ni mo agomudin yi pa para nyesa mo kodu akokogo mu ani ma say nyesa mo kodu akokotwom na akopupo mo to bia no amukwakote e o man animo say group stage say na akopie mo e wo emu a wo the big guys na boy especially we are say o gire ho no wanya kra point bi de wonya na fie be pre na wonya 3 points na aboa amwatuma qualify for the next stage of the competition the and Pablo Shonko tai wo mo achi e so betimi ate o man animo the Medema Sporting Club ka no say Baswa Salam Stadium Medema had 21 players and 11 backroom staff and a few my copy mo hono. Yeah, then what time much
so mbetimi ate omane momo represented Ghana as champions of the Ghanaian Premier League. I'm about prelims kakra and the TSimo group stage proper. Yes, say be AC actually on betimi akoti enim e wasa kwan so na onya mo kwana ejina akono this weekend. Dreams FC almost see Ghana name in the CAF Confederation Cup and one more idea on the Club African and a day New African for and so if you two clubs na kwaku piemu be my show idea can see na kwako share so no pass consider at 1 p.m. Now administrative manager de ma Dreams FC Mino Shadow den samo to ya say omunim say ade ne mo de omunim say ene mo eden pa the ama Dreams FC with regards to clubs that draw more against, especially Club African, Club Aqua Moyade about the African continent. The omo any say mo bed, but on back or what your man anymore. So, Mediama Ejinamua, no more so at your man anymore. Na group stage of Makodino will be Ankasamo do her by fluke, namum by merit. But the bomb bunti and a mokopiemo our group stage or no. Ne the Ekoso Mediama Sporting Club woman so akachi nti ye samenu shadow and somebody to Ghana so the two biakeke na mum ayenokre and or can Richoko and pay medical come once much other Richoko the ton so sorry crab no bibia no pay Richoko now across focus for one more akachi na that airbo e de ura now as a focus new coach one able take over the reins of us folk after say coach Koopman Pamono. Now, and cry upon a short list of coaches. Abatoja, ya boss of the Amapen, a guso cocos, or you be film, no more division, or maybe film no more division. Yes, say, and Checrano has vote for Bebo a new coach, Dean, assistant coach or stretch no, the first game or 2 winning. Thomas and Yamian to a book class were winning the first game, Yabiana, lacking one and waiting me up with an immunity idea. It has book at Tamuchuku, but coaches almost permanent. Omude go paper so omo hwede ye bekwa sana mo the new coach no at the apati gusu disaster in echi but omo ehom omo si akan Accra Sports Stadium now the airban say die esase foku hwe no ye bibi san say the National Sports Authority amo na hwe stadium no so de nsama betudwa say bronya airban no concert crusade Shatawale Stoneboy sakode amo na ye this stadium no emom eti Olympics for Accra Lions for ne Accra so fogu for empa bi fufro nkobobo yede stadium no be concert ane Christmas crusade ti has for pobi man so ohonye ready bit ma ball league match ya se bia beko so ka hofe na se bia mbeko Cape Coast akobo mo league match ya because park no se na ye be cc stage wo park ne so ne ade no e be wi na do na guso no muntimi ma ball ho ti ade no hwa sika concert ne be brom no ene sika crusade ne be brom no eso e chen ha so fuku wo bo ho sika de mom di uwe ne mienu a na sese ye fa concert ti asofo mpa bi foforo mboro ti me no kasa asofo focus to contemplate as to where on the bomb home games ti ka sha no so sa efa emame horo na yekopi metema Kumasi Asante Koroko wa mo akachi 80,000 Ghana cedis and the disciplinary committee of the Ghana Football Association the atwo so eso metria na no adawon nation self cedi akan see ba kopem so etoto niam ba park so rough to two kunwane ade ya find you 80,000 Ghana cedis now eno edancha na no adawon Karela e de pem so ofie ya niam ho se be no so ya find you 5,000 Ghana cedis and matema e de krata ba betudwa say woman tia se de ntia se find you sa sika no na mo gidi say the referees and the match commissioners was our games the mono niam omo tro no eno nko na this no ehwe na de omo kotokofo tro ye charge omo tro ba and the asempanyfo to twene ba bi kura odokofo nyesa mo sori alom tutu nkonwa nyesa mo sori ya na Carola game no mo ye niam ho sam bibisi asana de ekoso nyina ekoye ntimpanifo hwe nanka womo ensan review sa 80,000 5,000 o ma anye fe e ba nsa na ya hadwen pa eno ne ensama efi metema Kumasi Asante Korokofo so eba na yekopiemo division 1 team back wa nei na fans na anya bresenka feed yanka bi yi mbeba abebo league ni bi next season kwa United kwa start slowly coach Prince ya Usu and then Mranti na mfa na beginning mo twe form but win naba draw no so aba mo gidi yesa mo hwese ombeto aso saa ka win draw no ebebo ma ne matimi akoye di ama mo de nsema coach Prince ya Usu coach team kwa United to dwa and so obi antamuchuku bibia be fine obi antamuchuku and hema be fa obi antamuchuku mo be san asane ma mu pa ma winner
ene mo de bɔ mo boy in division 2 no atwa so e division 1 na no adan so atreman for a coach and the Maxwell Konado so atreman e kokopie mo ne bɔfo de kopem so bɔfo kwata no fans no e di ni pambro brim coach man ho buy no collapse ye koda hospital na say you unconscious and ka fi iso atreman for ho ba ne say coach ho ye coach started no mo nkwan kakra match de na yere de mana ontumi nye but nkwan de onom ti coach ho ye pa they say no bofofo ehom Sunany Coronation Park ya Barney Stadium no so montimi nsia kan honom biem Tanzania ma wonsam fan no ba ko so achi no ye so mo investigation na mo na ye nhwe ye omo ka ho mo de obi na ni to na nim bia mo ndin ene utinye na okai udin dia utiate o obo din dia untimi me yiwa no chance one na ko ti ye de ono epe omo maka na face ye hwe videos no ehwe se kwan bia so please for bit ma boana omo maka ina ya tumi ache omo no ye de yakoso obofofo ene nsuatemanfo de ne so akache na akwe ya wodaye no na so chena twamu a na weekend the Ghanaian Premier League betwa so e wo manmo ni nyina mo no ya de wonsam and so the pepper of course league no abesa bounce back across Europe since ye national teams na akache Black Stars of Ghana players now we are a departure akọ ne destination we fi Comoros e be pie mu manmo wo abusuafo akọsrasa abusuafo kakra ne ade a ene na bebre na be fi manmo since weekend matches ahodo ho ti you 3 points say next year June you better bounce back near the qualifiers so now the next assignment will be in January Cote d'Ivoire AFCON and Ghana yatiasim yekohwese betumi afa a group in Egypt we na wo mu small groups na they na say amanfo bisa say coach Chris Hilton on tena enfa enko AFCON na ase empam now opam coach Chris Hilton na month ba ko pe na dem finfin asana yakwa AFCON no ni coach ba ha ba twa fa na bokakra but ebiasi pen coach Avram Grant ye fa no ne be kwa AFCON otimi do final ka ketekete final na kwa do penalties ni lead ni se ye ko bogu ya ye ntumi anje ti the fact ye be kwa AFCON no na okofa coach abanche se wontumi nkonko yade ti e go so di sa ensem na chi din bebre na baba Michael Essien mo nyina din na mu se kwami aso betimi be take over well e be se na honsam so esi etie enso horom abusia gamepackgames.com we see a concern and then some of the bro game pack the one for this kadi go bottom game pack etemso na story of cry and of course Richoko etemso na story nyimakoi this see a concern and then some of the bro kedwa na kasa ne Eric Asiedu body ko so ahwedwam Memo kwa benenso midindi afia amankwa tamaklo health tips wo bedroom Adom TV na watchi yedi nkomashe sexual dysfunction in men na eneye to so ahwe say who can be affected why ena obetumi anya sa problem do ye mema na yedi hu nkomodi nte yo be me bia na Dr. Dubois tin eboye do yemo akwa ba eda say nti enenso ye to so ye nhwe why na ebetumi anya sa bema bay go mema yo nketwa ne ompanifo yo with all things being equal no bema de entire common say obia or below 30 years etenya sexual dysfunction that is not to say obi ntimina because obi o now 30 years 20 years na so ne bema ntimi pija ebia na yade bi wo hokese pa ebia o kidney problem o akoma yade ye bobo yade the causes no obu a kidney problem obu a akoma yade eno no betuma na ho den no ai itima aba form but intensi impanyifo ene taye omo enti scientifically no it's been proven say the higher and say the bema enyini ekode nimu no na the chances of getting sexual dysfunction no na ekosoro enti no enka wohwemu a the epache no say ye a lot of experiment here even endpoint kora do na eba clinic na study ha se nipa be 70 omo be 70 years for eba clinic ya wohwemu uyimu be 10 out of the 7 out of enipa 10 abe yiwo no emu 7 are more 70 years no e was sexual dysfunction okay uyi nipa be 50 uyi nipa be 10 are more a be 50 years eba clinic ya ubon say out of that no wohwe omo sexually no a bon say 50%
and I say 5 out of 10 almost 850 years no almost was our how ni bi and na say na wo yi obi o 80 years e di gina ho a na wo fa ni nipa kwaku 80 years no wo form e na fa nipa be say 10 a wo be say out of the 10 no emu 8 out of the 10 no e was sexual dysfunction sa na be fa akola a wo be 20 years wo yi so mo di gina ho no a very difficult so bet manya mu be to mu be 2 wo yi nipa be say 10 gina ho a very difficult so bet manya be 2 a omo sa sexual dysfunction ni bi that should tell you say the higher nipa wo nyini no na wo chances of getting sa condition no so no e kosoro na de ma ne ba sa ne say se nipa de se ne bia wo ha be ma bia no produce there are so many hormones member produce but the outstanding ones no e bia can say testosterone and estrogen. Now, when you are young, you produce high testosterone. Okay. It's you young, you produce high testosterone, be about 90%. And estrogen be about 10%. So testosterone is one bema ujina, ema bema ni jina suha. Now, you know, na estrogen level no rise. Na testosterone level no decrease. Because of the prostate no. And then and then tina both will be nyini na by virtue so nyina ne prostate no sa estrogen level na rise no and no kwaso ma prostate no it me grow. Okay. It will be anya so obo adwaman na bi ntino nya prostate problem no obu ha by virtue so na enyini na no so ko enti no so ko ba sa no a eno no etimi ekofa sa ohawi e ba besue mama bebiri no e ya de ba ko enti virtue so obi nyini no ade a eno so etimi kofa sa prostate etimi kofa sa sexual dysfunction no nko we no de nyame ya adoma o tena de be wie kura nti ye be hwe treatment and prevention no me ade e wo ho nti wo tena nyame ya adoma aka ye ho na ye mfa nwie bibia che wadwen because I have 5 minutes na bia na yanka wo de so bia na wo ne namu doctor number ye 0244 867068 0244867068 yawe bi e hawadwen prostate o check ya ma free bra be check hwe se bibi wo mu animu a na ne ohun so nkoma ye de otime frɛ no na waboa wo o chena nyame yadoma ye be se hia medin de afia amankwa tamaklo. Good morning, Mama Akwaba Sonko Brown, Sepe Jumizido, also for the Fancy Doll, President for the Brothers and Sisters Association. Now, Zotin they say, Afimuni Yinano, I say, Nasa Yamia Bia Mo Paza, non the baby, most of days when you are chair, made by Grace Concert. Now, this year, no, obey a Sonko cra, Miss Details, no, Bomo. Now so no ma welcome my guest I'm gonna had an appeal have breakfast or cafe bar noir. I think they in the early 2000s. In the early 2000s and now yes and come. Hits after hits after hits after hits. Me you can say currently you know say a gospel artist who chrome had the hottest ones apart. There's no way able to it's message. I'm sure quite about one. It basically now I'm an answer first. When I guess to know, this man can say Mrs. Esther Asiedu. Now so no, Zado drone our friend no, a PSA Esther. Interview is my break. Me am too much but Mappa watch. I was a perfect. Number so. I am on time for member. Yeah, but I invited you. HM breakfast near good pa. Very, very nice. Okay. In Chawate, Cafe Banwa, Jolo, police station in Chanwanma. But I want to there, no bunyas no. Cheap pa. Really? About 100 cedis, like. Wow. Yes. Yes. Wow. Yes, into no, but Maznana Fahadi na waso Brabeje, we breakfast, another lunch, Makachu put there say. Where a group of friends are crying our packages fine wahade obutu wazama waso ebahadia when you aje kama painting nepede ya bibia. It's very interesting. One brahadi na one have fun. PSA my dear ejuma no recorded already Adom TV ahyehyeye yes nti
Okay. Bibia dane kwan. Okay. But yenzi kan yenzi o concerts no ho come first. Obiam papa. Made by Grace. 3rd December. Yeshemu UPA. So the information mara. Me am timu say unim bibia. Me get the information gina. Into no last year. Yeah. I was at the concert and I was so excited. Yes. And then there was drama, there was good music. Yeah. Even the artists crampona performing, some surprise acts near the people I know who want to patch. This year, Abazuno yes sonko fa concert now. Me dase pa mame ena nyankopon ase edikan na me nchia ye wahwefo nyina. Nse se de wo ka no last year made by Grace International Conference Center no was great. Yankopon man nsa so kese pa na ano ye de na afidie no de ma no ye nwanwan ne se wona wonya nhira last year no. Afiwe wo nhira no eye double. Okay. Yes, omo nhira no eye double. The san say ohwe anyontofo awurade adom nti yenya won eye afiwe mu no nso so a omo ye enkofo soronko nyankopon so ehira won pa ye. When it comes to me mama no Daughters of Glorious Jesus, when it comes to Celestine Donko, when it comes to Kofi Owusu Pepra, Perez Music, Joyce Blessing, Mavis Asante. I mean say wo hwe sa foya nyankopon ehira won wo kwan soronko kora so. Eti nyame ya duma afiwe die no. Trust me, last year was big, but I can say it. Ewo gidie kwan so say. Afiwe die no, yes. Say ka opede me fa brofo no, me fa. I can say it automatically. Is it automatically right one for that? Okay, right. You see, I can say it. I mean, categorically. Confident. With confidence. Okay, say. I think that word was a word. Yes. Okay. I can say it confidently that this year, you know, yempai bomu, eradianim traimu, and yemena di one dance here say, afiwe nyankopon besan. Aye de oye last year no. Na obeye de a chance so. And they are saying the anyone. Na you expect a drama. Last year, acting. Yes. Yeah, some expect drama. Yes. Yeah, sure the nyankopon beye. So afi bia ne de erade. Okay. Afi so yeah, should be before fra. Erade nam de dom so e de be dom ye. Okay, you need to me because last year na your honom who say ye into no gizipa obi enyi honom a ompedo ba do no ho. That's right. And say one and dodge na be pede be 2 and 3. Yeah. It's no me a shop at the concert no obaye kama papa into no next week. Yes. May you date me from that's right. Next weekend. Yes. Yes. Yeshemo UPSC. Auditorium honom na yakoye made by Grace. Na since your new song no mo Mijide Chamakada is doing very well. Yes. Ebekada wetra waye mi ye mu ana. Eme dase waye mi ye nyankopon pagya waye mi ye kese pa. Eno na ye gina so the celebrate your 20 years. Our conference center. Na nyankopon de ntima na ho ye hu ni say wasan de another hit song. Amaye na eye mo. Eno so na afi yade era afi made by Grace anymore. Trust me, why mo enwum bia meka ne say that day na awurade adom enwum no to fom no day release enwum na no that day na nyame adom awurade ma enipa nyina ate enwum no na de adanse enkofo ta di kire me kra ye me ni gye ye ma hohoho ane say wose say enwum no say wote say bonaso mu a ase wonam kra ase ote enwum no sa ase nkofo ase ye to eche se awurade nsa ewo awurade nsa wo momu kese pa meka se menka se eche waye mi yi but we so no ewa hoden fufuro ahoden surunku bi a me gidi ye pa se ebeche waye mi yi. Yes. Wow. Yes. Mono is my personal favorite. That's right. Now there's something about you and lyrics. Yeah. It's a typical tree. Until you wait to be all by and shut down one taxi. Mono esabazi. Makoma ashe enase Emma. Makoma ashe nasi mo. Oh,
My heart is full of thanks. Yes, to no be pebia o. I'm all full towards. Oh, to say the Marco now so now sumo. Oh, Matt bebre, Matt. Maybe for correct was say Marco Masha na sumo. Ah, my heart is full of thanks. Yeah. Marco Masha na simo. My ye nyumni minyanko pon. Adia meni naso. And I mean, Saka, Eradimo, Mimawamo. You agree then to you move, Bawalato. Namende, you silenced my enemies. I had a papa go say, sister, lay your damn crown to me because you put a smile on my face, so you have answered my prayer. Be a bow, be a tremuno, a radiati. Wow. Na obompaye se Awurade baye wadom na obetimi anya akwanya ene nipa no bi atwetwe nkomo obetimi anya akwanya anya adwuma papa bi aye obetimi anya akwanya na Awurade ama wo so watumi asere. God has answered your prayers. Wow. Eti ye ma Awurade amo ye mana mo na demo brofo na to you know. Yes. I don't know. Eti enyom na like eti enyom na eti demo brofo na. Yeah. It's like why there meaning English will be often transliteration. Sure. Why that cast no what chi na actually about English. That's right. But you are using the exact words na sanke kan chi a na ke be use no. Da ma da ye no. Na mu den ke be mu watch one more kakra ba debi. Said yeah. Dem etten and not. Dem etten and not. What's that one thing yes. I want to make relevant in these times? As a prepare wama, because this time, you know, are not you to know your young taste, you'll be there, but you are doing typical tree songs, gospel songs. Yeah. What's different? And then what's that one thing? You know, now no, yeah, Jumadin, and ya bomodian so say, ye be share ye messenger, ye dema, nyamema, anase or mine. Ya share messenger betimi aboa o man no so eye ena afei so no ye san ebo ye homodin se me ya santeni na obia nimpie siesta se menwom to adwuma no mu de eye mentiase o empare eye twi ya na matoa but ene no so se ene ma konanim nti youth no epebrofo kakra because obi ho no manwom ne kra won shada ante de twi no won but onya one word ye English so timi hu de opese wo kire na ye de no so kakra ye de awo no nti de ye say ye ne de trust me ye guso no na ye but just as ye de brofo kakra ganeshe ade no ne ade ase de be ya e betuma ama obi a enya ne chefa nze mere kan fanta na ache ma me hu mere ni na wa fa mom so pepe. Is this how many songs na we ma hine wo? Oh, nyame adom ye ka say ye wo 6 album. And I was singles so 1 2 3 4. There was singles so 4. Yeah. Mama ye promotions. Yeah. No because I won't canon now na sisi aso e ho no mti nka no most no we promoting your motor CDs na ade then they was say online promotions na ade we. How are you juggling between the two? Yes, tina you can't say be say abrabon ye say dane ne ho a say dane ana so ye dey what dane ho bi e say first na radio stations no na eni ho bebre say dey ho no ene no na so ne no adoso and which is good e bo adwuma no e na afenso so no social media na aba ene no wo hwe Instagram, Facebook, TikTok. The way I now no you promote nyom e wo TikTok no ano odene. Enti no me fa le say enne no se Awurade wa dom na se kuta good message. Na se Awurade nsa e wo nyom ne so a trust me etimi fantem. E ma nyom no timi contempa because me really zimo that day really zimo no. Em say sa week ni mo na me de call UK. Na program me koye ye no the way nipa na wo honum ni nyina no they were singing along. Wow. Omu nyina no obi but omu so mo abrochire nti nka nwom no aba foforo no ka radio station ye wa ya na ye bo no but because of social media nti no omu nyina tumi ehu ni YouTube no
omunya atumi ahu nwom na obi ato ne tesede enwom no te Ghana high born radio station it make an say nowadays no to promote a song no say o ma wani bre na wo ye dwumaden a ewurade nsa ebeba so na ebetumi aye ntem so mo ense da enya 2 months cry na so now no obi atomo nti meka say ewurade adum nti no social media eboa say who how to do your things sometimes be ho no ma be hu say anima bi ho ayeye but obi ho just na dey on say dia what say dia wo ye enya ne sa eye form of ekwan a e wo say wo fa so na wo so timi di promote wadwuma na erade ede ahye won sa no e wo say also do ho gym because it's social media thing enti se say na eboa pa kind of masam do and I have to applaud you o Sunday every single day there's something that you post na your video now you get into character na promote when you really push when you mo ho ana menyu agye na PSC again and it's in our faces there is no way you don't know the song and you're not enjoying the song and you ponya that it's our time no until of course me who wear for pa na nyame sure also there the dam is my yanka some personality okay from afar a sweet spirit and I say it everywhere. Thank you. Do you have bad days? In fact ye nipa nko ade sometimes no do maybe a baby ntimi nko yiye ma o said ope but me fa say a bad day because every day bia is a blessing day nyankopon emu ne de ebre bia ye enigye da e de mayen nti trust me ye nipa nti edru maybe a we feel bibia anko yiye amfa ma wa ba mo wani nye but me no me kind of nipa be me ma bibi sa enhye me so I try say me di adekro no so nkonim me ma adekro no enni me so me dia no ahye madwene mu say de tie bia no I will win yes I'm the part because obi ohonoma off camera no hey ne personality no on camera on share kra okay but I'm minimum off camera and I can attest to the fact that a nice person. Thank you. And you are nice to everyone. Thank you. Like Obia. Thank you. Obia, you are very nice. Thank you. But my initial upbringing, does it have an effect on what personality is here? What parents, equal school him. Yes. Me go school. I was Sutaton's. Me chrome one me fee. Okay. Nti e ho na metena eco school ewieye okay na efi ho no me ba Kumasi na me maame anya kwanya betene Kumasi nti me be free Kumasi so kakra I came from Kumasi and then me Pentecost ni asafumu ne wo me to Pentecost asafumu na ye bedru Kumasi no na e ko ba se back nwum ye no na me de ko back mama Georgia je na mama Georgia e de me ko sofo apai eye me papa apai nti eye sofo apai eye na mama Georgia so e na me ko pie sofo apai ho e na sofo apai na de me eba enkran yes nti me nyini mu no trust me me da mabusua ase kese pa kwaya ofa so tete me o kire wo do kese di e de kire me na o kire me nyamesom enso o de me eto asafumu anase Kristo mu e ho na o ma me si me fapem nti me nyini ba nyina no only God na menim no na me de me ho to no so no masom no fiti me mofrase na masom awurade enya se bia me duru ba bi na yo me me janya mesom kakra in fact masom nyankopon free me mofrase nti metimi aka no akokoduro mu se me ne awurade anante na oni me hwamo yes oni me hwamo nti na ma me da so de me ho eto no so and I'm so for person be pien kran mentete mu no otete mi o Kristo sum mu na enum na menyini ye na me fie nso so Christian family obi adawurade me nuanom ye dodo ye ho ankasa nti abri bia no eboa e made bia me ye me de anigye ene ahokeka ene ye hye Kristo mu nya wow yeah wow no matter say mehu baby na in your sweet spirit yes Kristo ye do pa of course Kristo ye do pa na say oh yes we are representing Yankopon no no say yan so sanity ye do pa
Into no my be miracle. What's that one thing a pede inya and I achieve? The person between me I achieve and say ɛnwom to adwuma yi a yɛyɛ no ɛyɛ kwan bi a yɛtu ɛyɛ adom awurade de adom yɛn enti ɛyɛ me botaeɛ ne sɛ metumi ayɛ de awurade de ahyɛ me nsa no na mayɛ ne yie na awurade atumi ahunu me sɛ ampa abawa yi wasom me ɛwɔ nokware mu nti ɛyɛ me botaeɛ ne sɛ metumi ayɛ adwuma yi awurade de ahyɛ me nsa yi ɛde akɔsi awieyɛ. Yes. Wow, nyamembo. Amen. Na tumi ye me pede eye bia onyame nshiro pa na ye da so hit at ebe pede be act na. Oh, for now they me nyanwene ho. Sure the industry ni shada nye paying is no paying right now intina. Oh, Debbie enya ne sakra but okay. You know, who knows, maybe a bit me happen, but for now the and you're na more trade your first gig because last year concert no acting never be your superb pa. I want to see more. We pay them more pa. Nti no sisi ase mo e bia obi still a onyimbe mo be nyanyum ni bi hefa na. Oh, more e YouTube. You know ka say e wo all streaming platforms so Google Play, Apple Tunes, Spotify, Boom Play, I mean bebia enyum wo e wo social media and as app no so there obetimi o type PPC Esther mo a on sabe to me akamo. There's one question quickly mpede maybe so about anti love or boy nuano man or yankofo me nua love ye me nua prekope ye nwanwa asem ni fi kro baako nti ye be hie ankran ha na me hu adwuma wo no so ye opam ne yema o ye obi a wo hwe ukohu ne adwuma mu a ebe shoke wo se ba mi na ye den wotimi nya saa time ni maami ni nua enante saa na ne de ne se odo me na odo adwuma awurade de ahye me nsa no nti abere bia no she always want to be around me na ami ye kwa na ye kobom ye ba na ye babom style wa oh of course yes of course opam me ne mama me I mean love is she's my sweet sis. I know, right? Yes. Now, when I be no, you know, I free advice. But you say, from one was as but most of the last minute. No, one time because one bantama. For who too much? There's no for them. So who's that? Me per life, I mean, you are not so per life. And I say, you me no dear shia. Life so dear, yeah. I mean, we bought life, yeah. Yankopon kwana ni eje ho because I will see dear. Ya de Yankopon ani eje ho. It me see wo ho a. Oh, I mean, it's good. Yes. Mama akwenya last wait, but the last wait is for friend call for invite and for concert. Yes. Me da sepa abusiafo me da Ghana man nyina ase kese pa. Woni aba PSC Esther ni na nyame nhira mo Ghana fo akire me odo kese pa sanse omunya me mu from day one edi bisine nyame onhira mo nyina na onya mo kese Nyankopon ya doma last year ye made by grace ewo international conference center na mo nyina mo beta akire ma eye kama Nyankopon pagya ne nsa kese na afin so de no after see we UK de no afei na Awurade ama kwan se on the 3rd of December ye di anim ya if I say next week ya abusia me to mensa efrew baby a wo biara se bomodia na ye nhia ewo Legon and I say East Legon UPSC say o come Madina yes Legon school mo no na no o ka che driver bia say o ko UPSC a driver bia edo beba sa place om auditorium kese no abusia be sire wo say my honom Sunday we are next week which is 3rd December na yan kanchira urade se yia waye yenti ye manamo wode yan kwa ache yen me to mensa frɛ woni wabusua baabi a wo biara se wadwuma yefo anase wasorefo wo quaristers baabi a wo bia mpese omu nyina ba na omu beka ye ho 3rd December na ye mawurade amo esan se waye ade brother be hia maame nom daughters of glorious Jesus be hia Kofi Owusu Pepra be hia Celestine Donko be hia Joyce Blessing be hia Nasi
Yes, my engineer papa besia nasi ewo ho besia Perez Music afenso besia Mavis Asante abusia wenum nyina no elwade do dom foforo adom won sra eye adwuma no ano odin enko ba bia bomoden ase obetumi ahia ye wo honom by 3 na ye bie door no ato ho na ye fra se site attraction no wani beje kese pa bra said ye no last year no afi we de no ebe chen sokora mama nka nche o say baby awo bia no be say we support you we take it 50 Ghana cedi regular and then VIP near 100 Ghana cedis o be say we to take it mama nche o kwa me fa so betimi ato take it no by dial star 714 star 003 star 7 hash mama nsan mo biem star 714 star 003 star 7 hash na wa dial it. Take it bi apesa otobi dudu bi apesa otobi ano obetimi ato ne nyina ye de ahia adawurade ase 3rd December and answer www.pscaester.com follow me page no Instagram na on sabeka entotoye bia akabia ewo botma nyame ya doma kwasia da be na wotwe ye UPSC by 3 ne ya bie pro na to ho na yede asese so nyame ya doma me jeruade dis obehye ne hwanu 50 Ghana cedi 100 Ghana cedis nyame onhira mu nyina mame na me sponsors as a quick one marketing Lesaro groups nyame onhira bebre Pristodia Ghana Limited nyame onhira bebre Footprint TV nyame onhira The Gospel 360 nyame onhira mo na onhira eye New Life Homeopathy nyame onhira mo onhira Nesta production nyame onhira mo na onye mo akoma so ade nyina emfa emamo beda mo ase nyame yadoma yehia ewo Flora made by grace made by grace made that Flora for say some person me kan nyina wie na fe me ba Flora so afi wo mo na so yasene na ye de dwumadie kese di abere wabusua se woni Flora wo fia ono ze na bibia to sini Christmas ebe fa Flora o ko ba bia fa se obotom fa bi si uka mu fa bi se o manu school ayi omo top choco no fa bi fa o bread nim fa bi fa bread nim na enye moton na taste abusia Flora eno any the best tissue I mean the whole day. Okay. The whole day. Yes. Marketing a day. Too much. Give us herbal. No, the sponsors not also. No, this year show no buy a car wash into the Bomazana toll tickets. 1,500 is the mommy. And then buy a jundo the phone pa. Bomazana nya tickets na. Or your 10 December. Young Kankasha Yakuponis venue. Yam Kadanasi. Zawaye. Manda Cafe Bar Noir. I say, Wojo no. Police station in Chahon, my phone was 050-160-6975. Not bra. My cash the packages bia will be waha into no so why a group of 3, group of 5, whatever, one bra. Not one beji when you are so cold. I wear Jim bringing me in show bebre, not on your wakomado as it near and far more nuts. Or your camera, I'm Poma, or had a producer. The Marana Wobbe Kofi Ampedu, or your producer, director, and the nice papa, the one with the interview, why possible. Mrs. Fantador, president for the Brothers and Sisters Association, Macron Yami Adoma, Yebason Yeshia. Oh, Honum, a year, someday, ya. And on your sepe, when we away, the Fantador presidents for the Brothers and Sisters Association, on PSC Esther. Woman of the moment and I know more etwetwe enkomo. Well, Brason say not sure about me so mo ha na enkomo twetwe bi e wo se koso of ya pomode ho nsem ho no ye di ni nyina mu enkomo pa na ne no ye ba ba hwe ye se ekwane a we fa so adi ni kwan a be fa so ne wo senatena ma menka ne sa ebetima gu anu mu de enso na hoadin bi anim udi agora esamonu mu sa keke enunti na ye kwakodi sa enkomo yi. Now, Penny, I'm going to etch and commono. Your Penny Bright or say from Pong or now ye general manager, my Active Point Dental Clinic. On I'm never to and commoy. Penny from Pong. And then see that for Radia. Now, Active Point, how about you? Adom Active Point Dental Clinic. Bibia Ecosoboko. Media may no make us a multimedia Jumako no. You know, ye Juma Dum Pempens will be at media never radio.
na opanyi from port na me hu se enye se mu twitwire sie da ye tit white na se braces nko a se mutimi kura to fob kire se chale ye nam no ye nka ne ye sie anim ye ka ne sei se na so abubu anamo a wo so se mu ye nkyerɛkyerɛ nyina ye ni nyina ntina ya na wo se last na me ka se examination no esanka obia kura akoye bi oye okọ dentist wo na oye examination no mpo wantimi anye procedure bia eno uhu o house because no doctor say na boba say na abo aba say na manhwe ya edimi bewie ana say na betimi aba manum uhu santi unyant santi ase we ya etimi bua pa ama e guide until next time bia no o kwa onim so mesin we no me kwa akotu mesin we no me ko amama maduru ama hoden aba mu biem ana say me ko hye nse replacement ya wahodo bebre we bi na me ko ya omde kire me we ya na mepe mempe we ni bi me ko boa me ho aba nti examination ni de through that no ye hunioma bebre we ko na tokrokro da ne sim ba bi a onya we nesa ni se me twen ma me se me ya na me nya ka cancer ebra no bra no se me koma me 6 months bia to file dentist ho na wo kwa wo se ene de me be examination no hwemenu ma me se problem bi ba ma moa me ho ana ma boa me ho o de uwie na se ya bi kura me ni anda examination no ebi a 5 minutes kura na wawie ebi a 10 minutes na wawie entwem wana ko na me ti se o dwuma efo ba ko ka se nam kura no ye wo se de esika no woni ye yesi anim ne kan nam entwenam wo se ode udodom ene kanam se ene se emu bi enche yesi bedwun ti ye kanam wo yesi anim no ye future ti se ye ntufu sa nso bi ha ode ai ha bi se ha na me ka no nti every day obeka no ho sa nse wo se wo se anim ho no incisors no for tearing ye de teade na wa pass ko mula no akọwe nti Jesus ndi ehemfiamfia na ewo nchen de ewo animu no nze esoro ne ye4 ase ne ye4 ufuru anu akọ K9 no na yesi osimbofo no eno nso eye4 esoro 2 fem 2 eno na ne ho odin pa osina ewo nu nyina sa K9 no ti nze ye nananom na omunya dentist enso na omunim nyansa yi pa osimbofo ayeze eno ene boa pa nti hose no osimbofo na ho kan ya na ye mpese yebetukura bibia ebeye bia na ahoden babam no ye try say yebeye ebize osen faraba no ya na ejina eno so nti osen 8 na wo wanum a ye friend incisors no en ho na ye de tia de na emom no emma ente ba bi fa akope nze ebia esoro no mfimfin de ebia baako ne ase de baako no pe na ote ne ho pa o ye ne sa na ehi no ti be kakra bu nze ho na atomu a wani wanye lokia obetumi anya sensitivity be how wow enen ko bona ye di ne ye hwe yesen ne ahwe na montu a obekoso na watu na de aba ose ho eban apanyi fremponte ne ye ni enkomo kakra emfa yesen eho ye hu ne se bra no wose okọ na okọkọ ye check ne ye hu ne se bibi bo maso an bibi ho dadan so a na motu ase de ade abiem na active point mo ye o makache o active point de eba yenum bia efiri wano eko uminimu a oseka ho no eno na yehwe ora ayi no ana yehwe aje wanum ho nsem na ehwe nti ade bi eba wanum a esai wanum se ukosi wosen aye friend replacement ye bi ho ya kyerɛkyerɛ be a month ago ewo adom ha a kyerɛ se ukosi wosen a ye wahodo bebre enti se kane na de enim na ne dencha na wona na obe nso wayi na watwitwire ho no sa de ahye no enne nimde akwa nimu no ye wo de hyewa ete se wo sene pepepe obi ewo ho na onimu se wo sen atu a wonya si a ohu se wo sen kura atu da ye hwe wo sene kala na ye de asi dentist no de hye ho a eno an no ye wo dencha no nso ewo ho eda so eye adwuma obi wo ho eno an na ope ye nka se we na ba nti no wo a wo hye we no sebe na watwam da bi obi wo ho a owo ni sika bat we ya na ohye eno nso betimi aba yebetimi ahye bia ma wo pese wo ye extraction ne se osen how abam na no mitufu se enko dentist won ka se wukutu sen wo de ko wo se osen no how abam enti on examine ma David abotre inisia me yamede me pebo wura ho bom kwa am se doctor mbetumi si David wo se doctor ne nti se bre na susu otu a ono be ka kire wo obetwa x-ray wo ho se ne wo ko wa yitwa wo ye wo sa scan ni nyina no ye wo senso x-ray wo ho a perifica obetwa otwa wi anu hu se
wona wo se esi etu ahoɔden da so ewom metumi ayɛ ho adwuma ma wa ehia sɛ metu sen no ɛno ya na ehia pa de sɛ dentist you tu sen ya na ɛyawre ho sɛm ɛte sɛ obi abɛda o yare sabia na wantimi what try all possible means to save the person na wantimi na sɛ bi wa free mu doctor bi eni hɔ a ɔpɛ ne saa na sentie sɛ wutu senti sɛ obi afiri mu nti bibi wɔ hɔ na obetimi ayɛ a yɛ procedure bebre hɔ a yɛ de restore ɛsen na ho den ne baka na sɛ mo nso makoma mu na ɛsen ne te sɛ nipa a mo yɛ ho adwuma nti yɛ kora no yɛ korɔkorɔ sen no sɛ de bɛyɛ a yɛbenya ɛsen no back procedure no bi ni sɛ yɛ feeling no sɛ nka tokura bɛda sin no yɛntu ɛnso yɛntu yɛhwɛ na the extent of tokuro no enuru akyiri bebre a yɛyɛ ho adwuma eyi fi ni nyina afrim obi wakɔ na through that no wonya halitosis enso na wɔnum nuru baabi sɛ obi atunufo sɛ weetimi sa bad breath ɛno no onkom no na ne trim ɛyɛ fita bibie ni hɔ nanum nso ɛkɔ yie kama na emom tokuro na bɛda ne sim efi na aba mu a ama nkana ba yɛhohoro a yɛtimi yɛ feeling ma yɛfrɛ bibi RCT ɛno nso ɛwɔ hɔ nom yɛtimi yɛ ho adwuma na yɛ feeling ɛde ɛsen na ma de crown ahyɛ so it mesel sɛ ɔsen yɛ yawo de ɛkɔ dentist or ɔnhwɛ ma ehia sɛ obetu ɛde ama na wakyerɛ wo nea ɛsɛ wo ya unya complications bia uyi no firi wo a wopɛ sɛ wo yɛ teeth whitening so a ɛno nso akwanya no wɔ hɔ betimi aba yɛbetimi ayɛ teeth whitening ne bi ama wopɛ sɛ wo yɛ braces a active point yɛ fast braces wɔ yɛbetimi ayɛ bi ama sɛ wo halitosis na bra enka sɛ wo de oba a wo se wo tenka wo anum yɛbɛyɛ examination ne ahwɛ baabi a enumka no efiri ba last week yɛkyerɛkyerɛ halitosis no enoma a ebetimi ama wo halitosis enoma no gyina be nsia nti wo de bra yɛbɛyɛ examination no na yɛde ama wo yɛnhwɛ ti whitening no onse obi wɔ no mo a abase no a ɛfɛ no kɔfɔ kaka ho nsɛm na akɔyɛ kura ase bedwiri oba abra sɛ bibia sante sa entisa uze ye o myth bi wo ha ye tena bonten a nti na wokɔ baabi akɔ dentist so ɔno bɛhwɛ wo sena ho ɔden obi wɔ kura uze sɛ de esie teeth whitening ye ne insertions obi wɔ ha one session pɛ no wɔyɛ good to go obi ehia two pɛ obi behia three nti dentist na bɛyɛ sɛ wo sena ho ɔden deɛ time wow ɛma me nyɛ ne saa ɔn sɛ de sitia na sɛ dura yɛ num ya obi wɔ ha ɔno aduro kɔ agye sɛ para no iso obum eman half wa anko ba bia aban agye atum a ene eno de bia o peni sika nti no oba na obeya ma ochina obesa ya ma ochina chi ukọ a obeya ma ko dentist so na on advice wo ho ebi wo kra na wo se no discoloration na aba no en center at the outer layer of the teeth that is the enamel yeah obi wo ha o hia teeth whitening obi wa yese obo wura sinum ekoye asinimom adwuma bi se sa sen na wonhu se enye fe no ewo outside inside the tooth ndi ho na obeye sa ho adwuma asie de free ho mo ye be hu mo ne numbers no ye wo Jowulu Presby Junction ye wo Kaswa Crispo Junction ye wo Kumasi Denyame ene ye wo Oboase nana Ponko Road ye wo Sunyane o building num ene ye wo Sehwidwenase GPRTU station where and I'll be to me a friend 0554 571 779. They say Christmas bantu pese we see you send you Christmas and we to me at the aba next week you bet discount I dear go akwem said the oba you beat me at the amount wait to me send you send tibia wait to me your home juman sana you wa brochira ma me mo so do to tweet me do mba wait to me the o friend na the beg guy they said you be see at the aba na o friend number na egusu na nchirichiri mu bia o ho no ya the be ma said you beat me aba me ahwa ma ya je Gab insurance ya je Cosmopolitan insurance and ya je Ace insurance ya adwuma free juada ekopem memene da na kwasi ada no de o akra na wo Kumasi a obetimi aba no pa awia dumi no 12 na ya pon anwumre nonum na obetimi aba holidays nyina no active point adwuma ya da se abusuanes active point dental clinic na ye ne opagire ya wono na odi ni dwuma horo mo atwetwe enkomo no bright o say from pon general manager numbers no obetumi afre anoche wa bani me da me ho abata me ba enkomo twetwe de aka etwe nyina no ebeto aso nko bebia
ya hwe sia wie no afa ye hwe apomudi na nkasa ye general well being kwan be de be fa so ya ye immune system no benya hoden stronko na atumi asom ye sanse te sen kra no a immunity no ne nipadua no ankasa nti wan hwe ne ye a be wi ase ne de nsem bebre abro nti me ne opanyini a ofri Ghana Help Therapeutics na twetwe enkomo ne nuro no mde aba no bebre ne wodwa so na Dr. Kojokoma bebo nuro no so ama na afede na yedi ho nkomo ankasa no ye wram Dr. Kojokoma ma che yenua ena so yeda foforo rade ayi yeda foforo nya me de adom ye mu nuro ne bi ne de he bobo so ma me oh ye wo Ghana Bam we are aware we are aware and you know so we can thank you first inhalation one inhaling your Ghana man capsules yes and the man bema thank you yes answer prostate joy for prostate support yes and then see a bedroom bema to me no but embassy to me no I said my any prostate in exceptional cases well one say it's because of the plant ingredients here and sometimes but mean inflammation of the bladder. Okay. Society. So omutimeno for that. And now yes, sounds were crept to 400. And we malaria drew. But and on the down so malaria drew in Ghana because and we encapsulated. Yeah, to pie and you and you dear minute. Yeah, minute. Okay. How with taste. Say you know, said malaria drew you know. Good. Wait dear. And you because yeah, mask taste from capsule until and you need Rahu de Jaso. Now, near a chatwa, ye the abano. Ye didn't come up for the past couple of weeks near. Save 500, save 500. Now, senior medical kind, it all has to do with the immunity. You want to say the immune system, then the chronic pediano. Immune system, you break it down. Ya Arabia bet me attacking the pediana amana aye. Now, yana nanam no omu nimsa nimdie inti omu di aye jumapa. Sometimes it's very good to do a little bit of retrospection. You learn from them. Now, what innovative and as well repackaging, so they be more acceptable. And then now, somebody say 500 by now. Almost a year, we all the organs of the body. You know, they need a good immunity to function. Say, akumano enya bayamboa, akuma yarebeti nyaba, adrene enya bayamboa, adrene timi nyaya. Say, brebone enya bayamboa, yarebia timi bora brebone in terms of viral bacteria as a fungi. Most occasions, no, most of the viral cases, which is hepatitis, say hepatitis B, C, D, E, F, G, they are all just waiting. I'm trying some liver, no normal cell breakdown. You were microorganisms or microbes or attack you spleen. At the end of the day, with me, spleen, megaly. Your organisms are my ready. Some bura, ebia say your lungs more. Wahrawa, you be room. You can get all sorts of chest infections, lung infections, and pneumonia, tuberculosis, empyema, emphysema. So you hear say, we immune system ebe ye juma 24/7. We afraid that way. Your organisms are already some attack you. Sometimes I'm for to severe bacterial infections on the intestines. Etimi ema etokro ebe de da unsunumu. You find a peritonitis. It's a very bleedy moja too. It's a severe condition. It means all says. It's already there uncountable. But what you need to do is say open buying boa. So open so to me 8 years is your immune system. One of the indications is also save 500. So they say it is for general well-being. So in other words, no, every organ of your body is protected. Even with dompe cry, it needs immunity. So dompe enya bayamboa. You can have attack on the bones, attack on the joints of the bones. And sometimes no, dompe mo Arabian be arthritis, rheumatoid arthritis. Some of them are as a result of bacterial infections. Be a bacteria and attacking the joints of the bones. They say to me, count dompe. Yes. What you know, ya honam chochono. Be a severe immune system no form. Seriously, or from about want me attacking the joint. Into we all say dompe ke kenya the joint ke kenya ya but asanso ahono. Obi so need eye kokko, obi so need eye she. These are cardinal signs of inflammation. See, you near that way. Am I already somebody attacking? You know, sometimes we also we need to make a count. When you eat me approach you, when you eat me area, what is happening in the system? The immunity is down. What we are saying is Sebano buying bopa when you produce them. It's the immune system. It's the you need it because openings all over your body, you know,
is opened. At a point in time, organisms can borrow with them. Well, one thing we also forget in Ghana, they say the fact that Udi bibi now at the end there, touch your muscle doesn't mean that thing is good for your system. Say, me to we be a me con doana me pesra de nampa. And only idea me via me who say my ring nam good. Upon chine me talk no amam de sa de ta ne ti no wa ma me nam kranke ye. Precisely. Me con do e de o me ketre ma so ne nchire say ye ma me nipadua. There be. Most of the times we are deceived by the taste na ye nya wo ye numu no. We younger say some personal sampling on our own. Even some say ban draw. The fact say draw no it tastes good on your tongue doesn't mean that it's good for your body. Sometimes it tastes very good, very palatable on the tongue. But don't take your drone pH a highly acidic. Inti enko we mu no e ko say nyama wo we. Na se nyeshense nyina na iska ko na mpanya ade bia ye wude bia na wose ko ni padua mu. No. Ade no betima ye ode okon betumi ado. Because obi won ma opadua ni bi pa ba odi wi a me se me wadua ni bi dua mo yam basa. Bu aji se me rane ansa na me ho ato me ba me ni aduani so a me ho nto me. Tie no wose me hu se ade ne komi ni padua mu bia me ho na mo nya me ye nti na se ni padua ne mpe. Eduro bi wo ho no ma ye se ye pa na emi booster obi anum bi e ma eduro bi wo pharmacy. Me nko bi to me ni padua mu ma amfe a me ho ntome eno kire me say yes eboa ma de but eno moa me okay but you know ni padua ne ho no e very delicate nti ye dididie but ask yourself say de onum but ko we mu no what is going to happen to your lungs what is happening to you then they see your akoma kidneys then they see your kidneys kidneys but they mention about ho because me ba ho aye nwie cause nyama kidneys ni mu no nyama kidney nya grow so the immune system is very important. Senka recently Kolebu enya issue with dialysis. Dialysis, yes. Who say amount for kidney issues, including in cola. So he tells us that we are eating things. Nyama ecosystem no. Nyama breaking it down. But yeni encode the immune system. That was why our forefathers had that habit. Always know they were taking in something, protecting themselves. Say don't hear me, say nyanyu, obenom. Whether you like to take it, yes. It's a buchia biso ho. Anopabiani a hiti. Wabogona. Asan what yes ya bonte. Yeah, you know I know bipping. We didn't like it, but we had to take it. You don't do chumuta. A boy. And no, and ya quite where you just said I'm barefoot in the Thank you. And I had bonte say monje because we're not a boy and an animal. Yes, you hear Saba and Bonibi. And you're in the form of save 500. Okay. Aside that, sometimes you know. Memenkawe diabetes for hypertension for yes immunity hojuma pa the say diabetes e ade etimi say immune system intentem nti na obi a or high blood sugar e krotuna very difficult say krodi ebewu no very important and as an for so mutumi infections pa because immune system is suppressed Arabia it may be diabetes na say what that sa ndro no so kora na what's to boost your immune system precisely you need to take this and was so sandro aside because I have been a woman and so from research they say and say ya bibidro yeah packaging but I was for him dear wow say yeah can't be as a senior bro for a wondro sa kwan be person na see fast in 20 no ba out who make say we are bro for free China you say catch us oh we younger say bibidro wow because in the science no adorso obi pe bi eto ahen obi obenya bi eto adru bia bi eto say license chemical shop or store say health shop say herbal shop say pharmacy okwa ibenya yendro ni nya ato me so me bi herbal shop me dey menya bi agu me ho aton so dey o me number and also my number and also afre me na ya so number na say 0244 72 7028 0244 72 7028 and 0244 75 4380 0244 75 4380 and as we also bet me so after 0276 814884 0276 814884 nti wo si pharmacy bi ebe me herbal shop bi ebe me kwa menye bi menye bi koko momne fo nyina kra moba health embassy kra menye bi ato kwan hu he ye okay e bebre wo ho no menye bi ato and I sound fofofo ne bo nya de kra fofofo okay
Dr. Yedasepa. Ebusene se Dr. Kojo Kumano no Ghana Help Therapeutics and we free buy and papa wo mudi abedwa so no. And ye de nro ne doso me dem so de wura fidie kra do kwa so po mo ye Ghana ba mo no. Wo mu immune booster no say 500 and no wuti tunzom kura hwia ye wa code a chew pa no enti kope bi net on fa edu dwuma na busa me ansa na me konom ma me nka wo se Kingdom Herbal any Kingdom Home Estate Limited efre me sure won to be in high die won kwa na nyida do baby a nkwada ne da achine baby obetina nyini nti no eya fa ho ekodom panifo betima ma bia obetina wasum bedwo wo baby aba betina nyini no enne be kira akora ne da achi enne said obesia behave and it's true and correct na estate no share mo say we the DB levels ye mo nso ayetena yi ho no he wu ye ya wo hu ye ntimi sira wani manimu ya no ene Kingdom Home Estate for eni nkita ho no ma serene environment ntina e ho no ma yiyi akwan nyina nka ne nyina wo mu ena afa ekura no baby ankura be bobo edwa it's a whole community all together into no mo entwetwe enkomo na Kingdom Garlic Bitters nso aba we ye dura blood pressure was sure better so cholesterol hawa betu ase ma ho ato na afa New Kingdom Ginseng Power Capsules nso eno so ye mema duro nko a mema nko a na eno mesrew person mema gina yi a pebi tremendous capsules nso aba we maya wo de po ha o maduro eno no na de mdi kan home estate nso wo pe ba bi ma du ti ato a eno wo mu eni nkita ho mesrew obetumi afre wo mo 0536149961 and 0303939987 omo ebeje wo so abusa na watchi nyina ye National Education Week na watchi nyina National Education Week enti ye bo enwumasua suku kro adesua eho dawuro na watchi na mpanifo ye so omo de ye omo frase 20th na sejwada no ene agina mu akopem yankopon ya doma efiada nti enne obetumi akọ ochina so obetumi akọ na ene asem tire daswo no education delivery for national transformation the case for STEM and TVET ezempanifo hu ekwane ya ide STEM abe fontintin afidie kwan so nimdie mathematics science ni nyina na afa TVET nsa no dwuma famu de no ebesesa enema nti bi sure we no omudi mpanimfo eka bi ewo mo masua so ye no ene enwumaku ahodo a omudi ntintima onwumasua mo na keka bomu a omudi se adwuma ya ekoso wala Badi Beach Hotel nti no medofo obetima to afọ hono akwakotie said yesi ekono akohwe wani so ade so Franco se menka nche se yesi busumi we mu ne da na to so dumi yensa no wo ye Black Friday nti fiada bia wo kwa ade ane bo no eye bia 100 Ghana no omutimi ti 70% kura free ma bebe wi ase na wutua 30 dipe Franco Trading Enterprise nko ane be ya ma mobile phone bi omuton bi air conditioners omuopi fridges speakers na afekwa no omu de CCTV cameras and installation nyina aba no connect your phone baby awonam bia no behu de ekoso adwuma ho no na afi wabo ho ban na ase watumi abo ho bra obetuma download Franco app na to phone so na ase free 0246 422 338 0246 422 338 and 030 222 5651 o from one on betro mo nearest location na fe bakohoro makoto woniema St Andrews SHS and so free eyanto aso so kunstron komedofo se bia wo ba no watro BC so re na wie SS no ne kra ye dia mesrew ha ho computer placement we nyamu kwa mesrew ha ho faneko St Andrews SHS mesrew omo boarding facilities tie mfa ho ni baby a oba ne free bo benya baby adama ne ho ato no campuses ne do so asenfo so bi ho Accra bi ho ni wadu bi ase mi ame krom du nkwa wono fe bi ho mankasim shama na face afia sanwen so mesrew free 0244 696911 and 0207 891004 na St Andrews SHS Mpenifo epecho so Piwak Natural Health for na air free omo na kofa 3p garlic mixture abedwaso we ye dress from kwo so nya bisi wo mpeti we no a 100% garlic extract na say garlic no matchimu ahoadindro ne wo mu no e no mo de natural plant juice aka ho no mo de ayetopaye sonko eno ane sa wo mene me show high blood pressure na e wo so obehia bi wonso oba wo fiti kuro na mu wo haw ensisusu ye obehia bi stroke wo tete wa anum bi asthma na e haw anum bi wa dwonso ho ye wo den wo dwonso na wo bre me show per 3p garlic mixture ni bi ne nonom wonso so agya wo fu aye kase abro so per flatamia pe bi ne nonom ebu so pa pharmacies herbal shop na fe licensed chemical shop nyina no so per 3p garlic mixture obetuma free Piwak for 0248 928 824 and 0201 000
021 na piwak for ebeje so ebusua me ko na nsa me ko ma menkai wo se enche na 9 lessons and carols no ye de ebeso mo nim sa afi bia no ye ne sa pepepe na afi de no nso we ne de ekoyie pa na we mi bu so sanye bia no Mary mame ode Joseph mame ho bete no ana se Joseph anyem ne ba ana so afi so Yesu bebere ne ho ase amoa wo ne bie mu ana we ye nse busa be mi busa na wo hene Herod nso obema nyansafo no so da wana ebekose misrew yesa wo jebre na afi 9 lessons and carols no wo de wani eba behwe bi na me kai wo se anob awia anase nwumre no num 5 pm na ebie pro na to obetumi atena se no nso na start multimedia kwa abegigi yani afi kwa ne Perez music beba beto dwoma maye KK fosu ene da form stronko kra na eno nso wode amaye na yekuma wood stars as usual wo mu ne be twa sini na yimpasero me ehu se de Yesu na wo no eho ensem nyina etie bosumi ebesimu bronya bosumi ne de to so di nsia 16th December ene edi ni nyina ebesom wo ntia busua mesrew fato wagenda so ne hu ne se brepemu no oba be kan ho ne nyina ya ye na efefefe ticket no benya bia to ofidua mu abate ne fa phone ne bo we mame star 714 star 003 star 0 hash star 714 star 003 star 3 hash ebusia na se ene follow prompt na kakrakra na wo ticket ne se be ya wo bada no a National Theatre ehonom ebeye butu 5 pm medofo no watena se red carpet nyina bekoso no nson ne efrase entikaye ho na se de afibia ye no ye nye ne sa pepepe ebusia me kwa ma menkai wo se senate se memfa we ento wanim wonim ye ka kire wo se opanyini a wo no na se senate dwumadie no wo ye beneficiary na ne mfie ewo fom pa ewo 31 years abeje edi ai or just 31 years and so what that snake so ene snake e ma no bosome bibia wode ebekuhie ne ho esanse wodi ne ho ni na wotua e da nkwanhia to no ti snake hwe na akopem se obefiri mu ebusia ye oda achenti fa ne personal wo hia me afreme anoche wa abadwa se wa snake nkratwe etwaso and there's opposite wotua was net contribution in here so be nanti across net office and fa woni baby awo office wo fie fa phone na dial short code star 711 star 9 hash select your option 4 na unsu 2 hours net contributions ma men kai wo say en fa woni adwuma we say ya nkrankra adwuma say wo ye adwuma ma obi kai say wo so 2 hours net contributions register on the SNET self-employed enrollment drive SNET ediabano na ebrano nso tua our contributions na SNET ensure say won so no ubenya SNET benefit for the rest of your life e ade ehia pa hye wo nuanom nkran hye wadofo nkran hye wo maame bi nkran hye wo namfofo nkran na omo nso enkonko register enkanka omo eye wona wadwuma mesrel eye wo daatse idifa the personal Akwasiinsia Commander 6 Kano Senior Yebeka no obuo kwan so yebeka ne nidie kwan so yebeka na akokodro kwan so esa so mane kan ko gina esie nyina yabati edwirigu ye nyina so eye ma ye nyina en America for de agina ne na so a omo anam se timike ka o madwen de kire yai omo no bi ani asem timba be press conference or Ghana say the way Ghana equality LGBTQ plus no and share American investors and for musica be Ghana economy biem and there will be more stiffer punishment for Ghana because you see any LGBTQ too nyam na moye dada question for J Bonyu was say me who me bra boy ya nyane senka aba yeke kasa nsem we de kire yen aba ne sa ya tutu ya mana jeje mu enenu ana meka onadum FM se bebi ad ne keka kono
we will end up not gonna for the pressure to aban so na aban me LGBT to because they see America for the to say ye magana for visa enko America bi mu a na be sikroma nya de keto Ghana for abajitum mo be ya no munye because yes say your mind and opinion nti na me jam fa na second say kuma Kingdom Herbal wakofa Kingdom garlic bitters na fe Kingdom garlic capsules de abadwa so and e kama e boa boost immune system e masrade adori ni pedwem no e nane srade ni nyina afiri ni pedwem no wonya hode mapa Kingdom New Kingdom ginseng power capsules. New Kingdom ginseng power capsules. Remember drone no. Maka to say we enye aphrodisiac. Na akonom ya na na oba de kwa akoda da bi enye dwuma sa. Eye dru a ye no mani siesie ni pedwem say ya ba bia sinton obi e be dilo sinton once and for all. Na nye said ya bi so akonom asa na na oba kwa akoda da bi nye sa na ye na dwuma. Tremendous sunsunie we e ma na dru e ma na nyino musum. FNC say if you want to come, yeah, but we are talking now. 0303 939 987 0303 939 987. Should be to Ghana. Be I 200 BR for any extra or kanshi drag lane. Ubenya Kingdom the pen be ato honum. And the Pamisano at Ghana Water Electricity Company of Ghana for Encomoneso. Benne ene watch na dem wo Ghana water so eti keep phone lines na chebe ma so afre na ho anso wo wunsuo ho no na ne de aseba akokra aseba twa me bo kire okra ne so bo nsafere ye de sakra be gueti se wunim se Ghana Water Company Limited pen for say enya de obetimi ama ye nsuo 5 days in a week continuous oh yeah we why shocked oh okay. We are aware so say Ghana Water for pumps no me ye adwuma no ese ya yesi fa kwasi broni free Germany no ba no besiesie Ghana ni bie no betimi aye we are aware okay to ya aware say na ye kase amanfo e wa West omunya nsuo because enfidie na pumping so ni free weja dam no mienu asai ye hwe German fo na mama ba ye 0302211701 0302211702 0302211703 ye se na pacho frɛ ma me fa akode ko tie kombo enu amene acting managing director edema Ghana Water Company Limited Owura Collins Nyama atwiye hwɛ na tie wasum asmo ka ne fa yensuo ɛho ɛwɔ mayem ene o kasei Accra West for ensuo emma said there was no because weja na a supply Accra West no your plants a supply Accra West no me no kase pumps no eye for your back on standby okay me no kase me no break it down pumps for the supply Accra West me no break it down until now no we are working on only 2 pumps no more repair the amount of money to repair these pumps, and it will interest you to know that the technology, and now we don't have in Ghana here, we don't have a company a yes pump. How? I am telling you, sir. Yes. Ghana Water for a pipe ne want to manu. Ye need technocrat. And pipe. Okay. These are pumps, specialized pumps. Pumping suno. Yes. Ye need technicians here. Ebe ye ho Ghana. It just say somebody day. 1, 2 options. Either say you're the partner of Germany, okay, and answer we invite the engineers from Germany to come and repair them. After that is the challenge we face. Until the amount of money to repair these pumps, and people in Accra West will attest and they ensure why and we are committed, say, you better resolve a problem, before December. It looks as if I'm afford to be in Yansu even 5 days in a week. 5 days we cannot get. Now it comes back to issue of, you see, baby, and I'll give you an example. They say Western region. We don't have enough water to abstract and treat for production. If we say 1,
ye galam say hu sensem a ye kan dube mpempenso bi a you don't even have the enso no kwa ni one wire dem watwe treaty there be won so a the cost of production stability I can was me documentary. Yeah, it's affecting production of water. Ain't a neighbor be honoma say yeah the 1,000 Ghana and a bit treaty so no near their supplier and they 1,000 and so this is 6,000. Then you cost some money yes pele wager dam na yes pele. And you know a different discussion. Because some dam no so different. It involves millions of dollars to invest into a reservoir between spillage maybe over time. Do we have plans? Say between we have plans over time. No, akosomo down spillage. You better divert it. Akobebi is a reservoir. How many years after setting up Ghana Water Company? Agosi. Yeguso. Because me no kasei. Yeah. And they kasei. We were in finance ministry. Okay. To discuss expansion of the wager supply system. Okay. I will tell you, sir, estimated project cost no is over $100 million. Okay, to me, BM 0302211701. 0302211702. 0302211703. Feni enim komo na asem we de afede abrusu anu aye den. Hey, yet we supply nsuo 5 days in a week because ye need nsuo eti Ghana Water so metimi a promise say benya nsuo 5 days in a week ana ya tro akoso modam ni espele weja ni espele. Hello, good morning. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me pacho di ni so free. Bajo me free kumase. Mati etio. Me pacho electricity for the na make kaka. Okay. Ye be no. Ejimi emba ebu anu ma be 5 months 6 months. Na no e buy de ka 18 million. Ekoye, de ko ho ma so mo ka tell me say ya tutumu beble nje se wo so wan bo kra na ti so uchi eska be uchi abe 1 million ansa no wetin ya so me so light ene TV ba ko fridge ba ko ene light nko a eso bo so me e se je se uchi 3.5 previous days na me cha 1.3 okay nti esra mo mon ka me ma na se do mu kan je se me ya adwuma na se me ti bo so me akatua 1,000 and 1,500. I'm doing na becha water bene like day. Me school fees. Merci. Eugene, good morning. Eugene, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, Agwezi. Me pacho free. Your friend ko be ba ko me free ko na go dumasi. Pati ko ju etio. Yo, Agwezi. In fact, the Ghana mine equity ya asifimo. Enti say yet your name. Emma say after schools, university sakasia wo Ghana ha. Emma ma say prime say my be create Germany for abro from o ma ba mine. Aba be this media. Eja ye kura. Baby your mine keka kona kwesi. True. Nyambe true. Manuesi. Hello, good morning. Hello, good morning. Fine morning. Me pacho dini said free. The from that I read reflect your Marco. Matietio. Me pacho ibre. In system na make kan atem kakra. Okay. Eya yo ho de yempen funu ka de machine what the pump is no engineers of any hand to what the machine no ko Germany another will can be Germany waba the Ghana hana ye ku school what the engineers no it school na ye kwankata be engineers aba engineers ye who could be something for what ye mo bi na kiti oje do ye engineer and it kaga kabo just machine ne pump no ye hu ye say Ghana ye mo papa o me start them and people and the ocean won kwan bi betu afa ne so budum wo butum afa yin pe me kusia
Side Naba, not time I tell you, one year in the came to Germany, I bet my began in us. Yati. Why, good morning. Good morning. About your free. What's in it? Okay, Kwaku, yet you. Aha, about you want to penny up for sure. Not some any pankwa. And you say this with the dear go Ghana, not my Ghana for home. Yeah. What does it? Show, as some papa, say, some machine say, I just say a mango for Germany. And then the machine say, if you see a pump and action account in the machine, who's a man or boss, like Galamsey. Yeah. Galamsey, yeah. A by way, Eddie seen the course will be 2 hours and I'm so mad, or better seat in pa, or better Ghana Queen and Fano. Galamsey says, Nabawa Luciano. Now, opposition said, boss on the Bapa, Bamomo, Aye, Galamsino. And no any money as a Timo Ghana. Okay. Well, 10 years, you know. Well, what can I say 5 days? 5 days is your bum too. And I want to your bum too. Well, I didn't hear no. Me and Penny Point for your party. Okay. Who opposition can baby? Let's say, yeah. One so. That's a Ghana phone quantity, dear grown. Ati. But I say, Ahmed, good morning. Ahmed, good morning. Good morning, brother. Me pacho free. Make us free. Takwa damai. Ahmed, yet you. Minia, in fact, no me bo ha na ahumti papa. So I will share or my cricket say now common pumps to me say na issue problem the bread or mine and I say nipedia. Now one kasana engineers na wo o maimunu na omo hu fa so ne say. Onyi na mo dia politics tan na no ma be normal enkoyi no. Normal enkoyi. Into normal kasa mo hwe no mo hu di ombe na issue no. Amanfo nya bi nom. Now, water is life. But I say, Michael from Takwa, good morning. Good morning. Mike, about you. Okay. You're paying for no, the almost high and he said, they don't want to put plans in place. Okay. Share mining industry, say, what Ghana. Almost pumping shoe chain BBR. Pumps are cassia. Empire a boss story, a bo anyane netia buba. And no cry say ya Ghana. Okay. And he dear pump a bone shoe keke. What ya say ya call Germany. At the end of the year, if they want engineers to repair the pumps, they should come to the mining industries. Okay. No mebusa, so we know be my uncle repair pump, just common pump. But say, Dadaba, good morning from Takwa. Dadaba. Yeah, yet you. Dadaba Obama, Takwa. But yet you. Yo. No pay. Mania Diba. What dear life, I was giving so more tired on this store. But yet I say. Me chama nyako tia boati ma peti number 2 o dum you see before no what na peti me kakakra omu abaye disconnection na okay. Apart from that no mudi be me ba no na be me 1900 omu di be ni ba no 2900 and omu di ba eh na beka Ghana na wono me tu hola mako office me ko ya no Panyine ne de metranse o chese ni mu se senior system la ye no o mu yan fun so ho okay nti o mbe 400 afi me be nim nti o mu 400 fi ma na chese o mu discontinue light no the other can ho no kan more than 500 nti se o use light kwa na e chese do use light okay nti ya kan say asotro a mani han nti panifo no mu ndi hukuma but ma ya se nya mo no kro ne ya ni hwe kakwa ya ni ma bebre wa han kan the light mpo ye tia kan so ya ye bu ye kroma asa je light def but I say Nana Kwame so Takwa. Nana, good morning. Nana, good morning. Oh, Nana Humana ato mfache ma me beke be say my last call be na me fa enye. Hello, good morning. Kofi, good morning. Good morning, Onia. Kofi free. The free to funny mind. Mati yetio. But I'm saying something American as well. Family,
aban no so otu galamsey ase enua ndisi fo ekogina atufu plaso David Kofi enye galamsey asem ne yeka ye hwe Ghana water ene yisi your suma mo de sum Ghana adeshe water man obetina wona asem wo kan enam galamsey na ye koso nti okay hello nia yeah Kofi uti o mesre wada wo framenti o mam pick up next call hello good morning yeah but you free you didn't say hello who did this so free me the chance because that's Savannah region but it's chance it you ni na me person be say so money centers pump is no mo use no say ya mo di ko Germany ko repair na say Ghana ha no mo ye okay we say two things either say or the pump ni be ko Germany no akwa akoye the question me be say money centers pump is no mo use no okay say ya mo di ko Germany ko ya na so mo ye no Ghana ha any pagi say nya mine for ni be so mo we the Ghana water for na come asem water company on pump it will be any Ghana no bet when you man also engineer be any Ghana obetimi aye that specialized say or machine no adwuma et asem mo keti sebi o ya na system na se bien o ma ke se Emoding. But Yametias be very fine. Yametias be very fine. But make us Yami Adma on the 16th of December 2023. You show Accra Conference Center now. Adom TV 9 lessons and carols for 2023 edition. Let me see. I feel a showdown. I feel showdown. Kesepa. Ewe wa mabia wa hawo. Multimedia choir Ebertonium. Saasuna Perez music so age them KK Fosu and so age them and for do bebre and so the extra almost so eba ka say 5 p.m. na recapita start e roll 7 p.m. na show no start Kuma Wood Stars ni nada na eba on board yeshia na afide no enye kapa if any enche ashalebo twaka to say ya wode bia ye ni Adom 106.3 FM K ntuma ebo eni near the People's Forum Jumedie Abronte na ye wo ashalebo twe omuso how no akode die and say them can say nana yo asante dachi hini I can worry man for e twiko dachi dia na ashalebo twe for e ka de kire TV so nene ya ba be pie mu e wo peace be beye busumi beye bakunye ene ye ba ha e de betu dwase adehye tete ha no e yade a woni ebre pa ye sane se nanka wo bedru ha ba bia megine nanka obo se tokro kase pa ana na eda machi nanso anei ye ba ye bebo hu de uru a mpanyifo kasa fa ho adehye tete ha no e kasa ya no mpanyifo ade a omoanya emuntie na omate na supreme ne ye ba ye yatumi hu se ade a gata no anase tokro na eda ho no omo afelie enkantete no na nkodai a nkomo ko school yi na nya de ombetumi afa ha ewo se nkodai no emunifa gota kasie yi mu ekwa empo ansana otumi atwemu ede akọ school na yade a eye asefempa na so enei nyankopon aba omusra ba mu mpanyifo atie omo asopemu a ye ba ye no ye hunu se yade a adwuma no omo aye sesi a me no ka se die yade a nipa betumi afa bridge no so akọ empo emfa hu se adwuma no omo nya nwie na tokro bi nso sada nchen no ye betumi aka se People's Forum a ye be ye e wa ha no resource atumi aba assemblyman oni me kasa ni mami te se ebra ye ba ha ni omo be di nkomo no sa nkomo didie no na ede sa mfasodie ede abra mu adese omo te ha a omo ko mu di omo nemu ene ni omo hunu ne People's Forum ya da Roma Adom TV ena Adom FM ya da Roma de ya ba be ye no senior ekono na ye pese ye ne adehye no atwetwe enkomo swiftly na ye pese ene a development abayi sempoti na etemamo obeni bibia boko nyame adom bibia boko na ene die nyankopon aba mosra be mu amaze gata ne aba be filia mamo si ni agi papa so many years ni a ye pe obi amana ba ye adi we amaye nyina ba ko ese intro mbe se bona no mo ko jaye ma shebo sa shebo ya shebo nso to a ha se yentimi fa ha na nyame adom
we yi nyame nipa maye ama wabe gota maye yene no ana eko but ye extra ban ni say ye Peace B roadway aha so hwe ha ye major road kwan kese pa enye kwan kitwa ombehwe no ye maye ombehwe ene pe ne ye asrade ye di ma aban by honorable na minhira no pa Mama infantu bia se uhwe ekwantempon a ye Peace B road na eye ekwan kese pa me ne wo ka se eho drains nyina ye enti afkasa ye de edi fidie be fa so nanka aye mu trouble kakra nanka cars ahodo no atumi afa so ene nanka otwia nanka odi bedu ha odu ha last stop ene wontumi ntwam nko esanse na tokro be bia me gina ha nanka ha nyina eye tokro na so ene nyankopon aba woni sra be mu ane ka ebetumi afa ha edi akọ mame me kai se ebra ye ba ha no me beto samre no na ade a wani abri ye pa esanse woso wo hwe nkoda nketo omo ba na woso mo fa gata mu a na ya sefem eneyi nyankopon aba musra be mo na ampa nyame aba ye nsra be mpa enti ade nyina we de aseda be me nyame ona tumi ni ahode nyina ye ne dia se esanse se rade ensi dan na odanse fo ntimi nsi enti ade aseda me nyame na de tosumienu aseda nkoma adom adwumayefo nyina aseda tosumienu nkoma mo esanse mo ayade ni munyuma pa mo ye aseda tosubio enkoma honabo akrofi somewhere akrofi ni nyuma pa ene de ne ma pa wo ya ma ya asare botwe ya da na sepa nyame nsra no erade ma na hode ne nkwatenten de atosu bi enkoma obin awo ba no homeboy obin fosu homeboy ono na be hwe ye ena wode adomfo ba ye no mo be hwe bibia kama de oboade na daroma anka ne ne nim se anka obodu ha anka bibia wogina anka wogina tokrom ntina mo ntumi fa anayi yeyi kwana tuma mam senate mam very nice akwa babie na fache besa connect back to da chain na ya asante na enkomotwe ne amanfo etwe ewo ashalbotwere yasanso ede abremo se wokaya we nyina ya adansedi e kire se people from na de eba mo potamu no emakwa eba resource edi ekire enti amanfo wo ashalbotwe edo musu etu ye nemu aye bom no abampanfo etu eho anamon ya wo ye ho adwuma edmo na mte se odwuma na se enko yesa ko ti da chain enkomotwe ne bi waka ombenyi no nye adwuma e chense yedam ase pa yedam ase na moso mo ayade bridge no egusu ye yenwie ye mombo modyan na mombra mbe ye de aka ne ma ye sere mo aban no hwem no mbra mbe hwe botwe ye so ye kan man no ho school fo bebre wa ha government school wa ha enkwala ne ba mo mba ebi mu titi hwem ebi mu tom gise ye na na ye beba na aba be yiyi om nti ye de radi asesa mo ba be ye we kakra egusu ye no mu nwie ye de so ye bompa ye ma moso munya hode na aban no tie ye na mombra na mo be wie mayen yedam ase Meso kakra me wa meka no no. Yada se mame be me na me no ntwetwe nkomo kakra. Ye nim se nya tokro net ye ka ne ne bra ye ba ha na ye bedu ha no pa ne ye hunu se nkoda nketenkete o mu ko school eninam tokro no mu ma eti ase se nsuo kura todi a na o mu ha na o mu school ha no nya de o betumi akosu ezanzo mu ntumi fa gotem enne nyame ya adom ama sese o betumi afa ha ko school etemo sen a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah na'muduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yeda oyankufo ase mi de twi no minti men kaji se me ka osasa o mun gode ma Allah jalla wa ala da yasa muka samu honorable Samuel Akofi yazo ya muna anyanga da anyanga baka kabi mun taba fitowa bisa muna zo mun kai bakin ga gidanan nan gano amma shin muka kuma koma baya muka je muka bi St Peters na shi mun gode ma Allah jalla wala sannan assemblyman mu ne zo yanzu sannan da Adom TV kuma mun gode musu don najo su suka fara suka duba nan ga suka ga yanda wurin yake suka kai report aka zaka muna anya amma abinda muke so kuma ne sauran anyan mun nan anyan peace bin nan in ka doki tax Madina she ce don anyan nan da shi bai yezo don anyan bai da kyau don shi wannan kuma muke roƙon ku
ko muna wannan kuma mun gode Allah sa albarka mu muna son wannan zai aiki ne ba wannan zai ba mu ci bakin ba muna son wannan zai gyara muna wurin insha Allah Allah sa albarka Allah ba shi sa yayi aikin ne fi wanga kuma na shi magana nake da shi duka kenan nagode nje na njire mu an se onu die na nka ne fie ni nanso so ebra na tokro no da ha no so ofiri he ba ayese wakoko nwa dia fa peace bi empo ansa na waba ne fie ene Nyankopon aye Adom TV e ba ha bebo hu de wuro no yetumi aye kwan na ma ene ofiri ha pe na chese wawura ne fie mu prekope na wo se tutu asere se ne obi e ka no Peace Be Road no eye ekwantempo kase pa anka ne empanifo eba na nka ombahwe kwan no na nka omuyitum a anka was eyade a ebebu apesa ne se senia enoma ne tie no se traffic esi wo main road no so a ekwan we so ekwantempo ba ko a ebetumi nkrofo bebiri na efa so na ne ya Nyankopon ya Adom a yeyi gata na na se yesi tokro ni de na se traffic ni yesi ya na dodo no na se haya na se woni efa madika ka se adwuma no de se me no kase yaye adrafo to me fa so cars efa so koba sukufo to me cross bridge no ekoba na mum yesi adwuma yesi wowe eso ni akatua na mum omo asase de ani anim se enye tremu pa anka bo nsase omo anya asase de na yade a omo so ede beba wie ye pa enti tokro kakra bia de kire ha ha ne ha de me ye sure se emre ko nanim kakra no mpanyefo mo hweye assembly no DC or IMC or ha a hwe mo ba ye mpanyefo mo constituency mu mpanyefo a woni ewo sa electoral area omo hwe ma adwumadie ne ekoso no menim se eden a omo hwe se omo yi gata na tum na hanso omo afele na chese yetumi akọ yenim na bebia no aba be yeyi mame bibia boko de nyame na Adom yo mam good morning apomwe nyame ti ase ena de mo bridge aye anya yi atoma mam eni ji aba me na ya me decoration bibia we wiase anya me bridge we me hu bridge we na me nimi age me koma to me yem e se me wa ma bere we bi wa ha ya me kochia no so eni ntime jaiko me ntime nkochia no enso bridge aye metimi anante akwakochia no yede nyame ase enka na jise enka na nko bezo anza usu betiesi tokro ni tisi got enim na me de akoda kru me tisi mu bitomu nti enu echi me nko bio se me ntimi nkofa yare e ma me ho enti me jaiko ana me ntimi wan so St Peters sa emfa nko medu ha na mabre nso yede nyame ase se enne honorable Samuel Akrofi adahoma ye bridge aye waye niam bebre ya mayen enye wenku na waye bridge e da aha ekosama mpom oje ni common fan ye di tuwa kakra wa han ye sika enko ya hwe onu ni sika ni common fan sika oje ye no de soso ni ye ye bridge no sanka onye onu anka ska emfa ni simba kan fa ni simba ni nyina ebubu egum mi fie ni mu pe obo se bridge na ho na abotokuru medi atu nanim gota no bridge na wo so no abotokuru medi atu nanim se mpanacho oye wewi ambo modi aso onye no so mai nanse ya insio to ya igbefo efie insio yiri honom omu fie anim ni nyina tu se gota happy yourself so be den wa haya nia Abubakar Sidik okanu insio yiri ya efie anim nyina gota enipa ntimi nsin fie ntimi oha na me frɛ no me se honorable one wo onfa me hia be hwa ade ma me ya wo mi phone su kura ana oba na me se hwɛ ade ato ye nti wo ye yesen suku nkola ntimi mpie efie phone su ntimi mpie me oda no ho me nche okoye na me hu so de trip ebe hwegu ho tim wa fele ho street light ni ha no se wo fini se na akwa wo du ba bia se gobe St Cecilia area mo honum honum street light e wo honum nyina me na me ka kire ni so fa street light nkobo the street light abo honum nyina se se akronfo ni ho biom first 4 o'clock wo du ha ya ju bag ya ju bibia wo nsem enso nyame na da wo ne boche ohati enti yen boche yen third gate for there boche peace be third gate for there first yen ka boche hu enso honorable Samuel Akrofi adahuruma na ye ka boche ayeso ye ka hu bi me ba boche etefo na me ba boche minim etefo na me ba boche ha no muse ye ba boche na ntwi ni ha omo atena konwa so ya to aba mo ye bi betena ye gate anokura so omo tu wie ya na ma yira omo tu ya na ma yira enti nyame adahuruma honorable Akrofi de enye MP no obedi president nyame di mu president no obedi e we say oshebo a odisu
enra so obi frɛ me ka kyerɛ me sɛ me kan kyerɛ ne sɛ ne fie anim street light ne ho ne edum enti on fa be hyɛ ma no me ba sɛ si enra me da ya me so ya na me test no sɛ nya me ni data anapa we me hu na me ka kyerɛ me ka kyerɛ sɛ street light me hia bi wo se fa be hyɛ ma ye where house wo side o mu hia bi on fa be hyɛ ma nya me ada wo so ba be hyɛ enti wo mpe wo pɛdeɛn Mami auto nkosia bibi aboko di. Adom ya fra me Auntie Dina. Auntie Dina me wo se ufri ha yi na eba. Enka ntete na bridge anatokro yenyensi na hifa na wofa akọ bi ago. Me sodi a me ko fa third gate die no. Na me ba na asa na ma fa got anim. Ono po me frɛ boys no no mo age me pan no. Nti Sunday a me be hu se onabo akrofi aye bridge no. Bra me re hoye. Me mani anjo. Me re hoye. About 60 years. Na me nam got imu. Me nya mobo. Papa we, Yehu enhyira no. Yehu enhyira no papa. Yehu enhyira no. Bra. Ne papa we aye nkrofo ba. Ebi wasame man ye toma omo ye nim omo. Ebedu so say te se ne mabeto no on the 9th year or 19th year. No maba. No wa ma ye kalipo ba akoma ne enso ye age. Ne ye kọ na papa we die. Nia waya ma ye wa ha no ye re mfi no ye ma ne mfi so ye ba ma na tran so sam na me bom pai se obi antoma onabo akrofi because ne wa start ipo enu minim so onwie ye obeye ne brosa ye ha so be ye fe ye da na se ye ho anhira no masam ano no na mu aka me ha kakra me so me ha no onya ma me clay wo hododo oba bere wa me so nkosua na me ba nkola ne school fees me se ma ba ti bi crown nchen ti o mo me bye bye. Omo from me Prosper Bori. Original Guinness. Miti St. Peter's one. Honorable Oya Devi Maya. Yakasa eni aji. Akora bi togata bi mu onu. Before ena papa no be stand here. First omo wiano. Second one so omo ntimi wiano. O wini e correct one. Ena edini stand sisia do ye okwan wesu first let me fagata we mu me kura me ba me tofom ogata no mu school kora santa me timi pejo mu etu me kosi fe me de mo across see e da papa na si obe wini so bi person on tuma no ono obe wini me be fa bi obe wini me na mo fre kosi bori kosi Guinness one kosi onzo na odine di atudwa no ba mama nkasa na se ante eze ma unza usu enwene anwa na infa no potin awde meti echire ha meti ya peace be her side me kwa me nam gata emu na me ko na me ba oba penye de na ngata se me dan mi tom me mpaboe na me nan na akosi mu enti ese no nda bra ya ga ahaya maye no ye nim so be sen wini. Okay, nti dachi na ya wasante na gusuni amafo etwen komo ewo Ashalebotwe in the Greater Accra Regional Mutu Okutu honum ene ho resource ya aba enmeka se yade de sebi empeni wakasem se amamne wanse efri yade ewi asenso bi benya wonso a na yade entna ho ma yade a obetimi aso ano atu ase kura no sebi emedi ni padua no enkentenso enti se eye stroke endwedwe yade diabetes asichire yade hypertension mojamroso bema na so oba na wo hwan ye den ede mamo odi abo ani ama o this time bia be so still ni tima ni timnam ko ti se abayom so oja ware se ni kunse o man doggy srewada unya so be ko lucky heba fo aso ye ni amu oduro na o hawo ni abenedie ya wonam no atu ni nyina ase ede ama enye yare wenko yade fruit ni yesu bepe wona so ase odu ani kire lucky heba o mebua atu ni nyina ase ede ama ohwomo ewo gomua ogwa kro bwini baso eduro kwante pon esom bibia ni afre 0243 201244 0243 201244 ana 0277 465 855 0277 465 855 lucky hebos waye lucky komuchano mo into yade ase emfa emam Kalchako toothpaste ensu eniem ese no na aposia bobia edi etwene siam yesen fitam yenum atonum na se be nkaboni bia enkoso enyina yenum ba ka se da bia da botwusi emprenu da bia anopa ene enwere ya okwakoda unya Kalchako toothpaste
eye bidie anka na ye de gu body tire som e de twe yesi me se fitan sa bidie ko na ne ye de aye paste na o de twe ose no culture co toothpaste eye papa ye wa case so de e won kwada ne de emu de papa so to e de twe base a akwa mpese obetwe se be se mpreso da ko bia because emu e de eye kama and our culture co toothpaste nakasa enso e hodom and our Cal 360 toothpaste. The 360 say a twa babia a fa babia twa babia. Unya product we be me abo fie energy etimi abo Ghana supermarket bia be kom bia no benya product bi ato one pedodo atum enfu ani enkyere adenta. Okay. On one pedodo to enfe 0593 patroti number no 0593 809-227 0593-809-227 and 0246-865-798 0246-865-798 culture kono say happy smile because a kingdom there and one obi adia tumo omle so asemi de asemi de kajumedie ebrewo me see unya kingdom garlic bitters kingdom garlic capsules eno any address abadwa so obia agiatum na obia enum bia no pebi na ebo ye pama ne pedwa na hode etim abam ba me ka say unim say from the age of 15 obetimi ahyasia contribute to SNIT oya we ya betu am for say me de SNIT no na me de ye investment na me hwe me ba eye de pa sebi nyina tia no me yaware ewo ma wo mamu miensa ye investment wo mu ye hwe mu ba ne wo mu ye say there's also no guarantee say oba na wo hwe ne ne no ochina oba be nyina ba be hwe wo nyame mpagu ba bia so timisi wiase ne wo no oba no kro betimi ewu agya wo oba na wo bɔ no ho ka hwe ne school no obetimi afirimu ya agya wo ete ko pasa na sa investment na oye na kwadem ahwe no senka obenyina benya adwuma ye de aba behwe no na no akwakoye kwa ete wo hwe oba no na wo hwe wankasa so wasetrem nso te bia mtufo se we bia oye adwuma se wankasa adwuma na ye bodwo na wo ye se ice water mpo na ato no kwancha cosmetic fo nto de bia ba fe seed no mo fa wonto su bi posome su a kakra bi okita bia afato. The least person, ni oji os name say omba betum kra. Etweme say 300 Ghana cedis bosumi bia. Ye betwia ma sa kopem say obo ade e beto ne sa e de afro. Twa fa wandom senator. O ha ho. Emobi na da. Investment eye pa. But investment ba ko pa so eye say o tiase na wo didu investment so fa so. Ebu ba ko SNIT. Hwe if I say and there's also we try our SNIT contribution in here so be nanti akọ SNIT office and found when baby our office or fee file phone na dial a short code *711*9#. Select your option 4 na won sutu our SNIT contributions. Ma men kai ho say emfa ho ne adwuma we say ya nkrankra adwuma say we adwuma ma obi kai say we sutu our SNIT contributions. Register on the SNIT self-employed enrollment drive SNIT ediaba no na ebrano sutu our contributions. Na SNIT ensure say won so no ubenya SNIT benefit for the rest of your life. Ade ehia pa hye wo nuanom nkran hye wadofo nkran hye wo maame bi nkran hye wo namfofo nkran na omo nso enkonko register enkanka omo eye wona wadwuma mesrel eye wo daatse idifa the personal. Okay, enti yes afia ni enche ashalebotwe na ya wasante ene amafo nkomo hwe no yemfa emra na wiete ko back to ashalebotwe akotie ni amafo kan ede twato. It is not word to call. I think say I was here to me 2 and so because yeba and what say yebo say obe 2 and mo make sure say edwuma na ye and na yaba situation on the ground say enka ne no ne yentumi mfa ha ne ye fa gatem and ne bridge ne tokro ye sili ama say cars to me fast so it is not out of place say obi be call say yentu abanman no on continue eno ano no sa pepepe say David kan no o hwe mi mfia media amako university awie na mesi misua no na me fa bridge mu
de bia ne de bia me fa gata emu enne me bai me de me ka na afa bridge me se me ni so ade hu se na abamu no ente na se ma ye kan se me ni so ade hu abamu a enne obi a ohwe mo TV so bia nso no e wo mpeso ayi so no na ni so ade hu betumi abamu nam osomfo a odi anim se ya e wa shalebotwa titiri peace be down ha ko ogbojo no ogbojo fo kra nso no de waye de onabo akrofia ye enya shalebotwa fo nko ana sebio wasom ogbojo fo nso so es omanya ho fa so peace me fi ogbojo na ebe esan se na me raho me hu adwuma waye no onyam assemblyman de enso me hwa ade a assemblyman bia ye se mamba ha am kan ho nsempa eni ne ho adanse ampa ne manfo chew se de waye bi da no ono betumia okaso be bibi obetumia ya na madina bro ntime baya na chelpa eni ade srede eni aseda na me de bre ono titiw eni mo nso multimedia prekete jamedu bibia na mo nam hoyi mo bom adwuma kama kama nyame nhia mo se mo hu adwuma pa bi wa ha na mo bebe wo hu dawro nyame nhia mo but assemblyman no ankasa eni nkomo honorable first of all makasa congratulations ye ba ha no o ka se wo behwe ne yaye eni ya ba ye hunu se yaye o wakuma to yim medase makuma atom yimpa na ne di kan meda Adom multimedia fo enyina ase say omutime de spotlight no e de beto Peace Be Road. That's about a month ago. I don't know how it came about, but mobile no moto safre me e ma me no e benya ensan so die e na ama me ka kire mo say nyankopon ya Adom a ye behwe na ya complete sa particular coverage because ade a eda community no akoma so hwa ahai ni ashali ahai ashali botwe nti ogojo nti link the two communities together nti na ehun hia se behwe na omawie this particular bridge. It has a history ache dated back 2020 yes started say yes adwuma it has been back and forth but him say mamin that contractor no as first B5 Prestige Limited. He's gone through a lot, but I think that through it all, no, I've been with him to make sure say ebe adiwi. Na media sedan so ediama MC onamu Alexander Nino Adumwa because embre emuye den no about 3 weeks ago I was with him at the regional budget hearing. We say let's go to Jerry Ahmed, who is the CEO of Coastal Development Authority. You go home Jerry say ampanyampa ebehwe na ya yesa bridge edam because it has taken a national dimension because we saw the issue on national television. Inti ya choleta no koye na me kan edi ahye nyankopon no nyam. Within 4 days we had a response from Kuda. Ene ne aye nyina ye hu e wo ground see. And I think that the community has been so helpful. Enya dia omo ye so much agitated. Bibia ni omo frame me. No mo ne edi nkomo say bridge we e hu hia because the main idea is to also reduce the traffic congestion within the Ashalbotwe enclave. It's the main reason why we are having this box covered. We any na all the other side no room side. The next agenda is to press on leadership to make sure say we give a considerable attention to this Peace Be Road and the Damakuma CCC. Yeah. Honorable, ye ba hanso no ka kire say mo siliwia you make sure say dan ye bono ni nim say na ye toilet na mo nyansin wie ekura ye mo say ebubuo no mo asase e ma bobbo mu tokro ni ade when are we expecting say the next time we ban this structure no e be ye free akura? Yes, I will also repeat myself once again. I want to make sure I show leadership. I campaign based on community development and excellent leadership. This is one of them, and I've made it publicly known say where this toilet facility is sited, it is even danger. So we tibia almost is here. So a work in progress. Once we get the backfilling done, then it will be our next line of action. But we need to do a lot of engagement for the people to really understand and relate to the issue. Say, see, why I did better about hey, you know, say, be a bit na ya canomatia, na de intiasia brain, then we'll get it done. Maybe you see there, I don't endorse it, not at all. We'll make sure that we raise it down. Edumande mwanya ye nim say car etumi efa so ekoba nsio na nyantoye but me say nsio to an nyina so be settle bra car se efa so nyina be settle but kakra bi nso aka no
ade a wanya hyase de ne yanim sɛ eden a obewie san sɛ tokro kakra ɛda nje bi kura toilet no ko ebubu na ebetumi de sai yi no kura afele tokro na kyese bibia enti your bibia friend structural integrity test. It is something that the assembly is going to conduct before we make sure say we apply this particular bridge. I've spoken to the urban roads engineer. He's going to come here with his team. Send the bear to range and be any day into me to community no into medamasi. Yes, that I mean, na say me no wi an say. Medamasi pa say mo aba ya potem ha. Ya how say ani say. How we how kasi ananka da super because se mekanu kura bridge no ba ko wo sraha ho anu na omushase na de na ma shase ababa abanko ababa amaka so obi amfi kopim tama 7-year-old boy bi nso fa no cross meboa ana nso fa no ansana omu anida so ba se chese ye niam bi wo ho a nkrofa kaka na yemfi kopim tama nipa di ne kwan eba jimu ansa na ya wreho enti won se nipa boy no wu ya anche bia o na gidigidi na authorities na ti dada na ye be se bridge no ye wie no ahanso school kwala fa ha ko basic school ha first no na masalachi am so man basic school nti omo mu fi he nyina no se sia no no mo forgot away after that no mo forgot na so no yira wo gina wo yemba hyew pa nti ana asa honorable Ramadan ani assemblyman ana assembly members no adwun ho ase dabi sabio bibia sia wontina semane sibio ana mo nyina tuato adwen ana omu abeye bridge we oho nti ye de asidama honorable Ramadan any assemblyman honorable Ramadan de wonim say anya na aba na government mu or the assembly go to parliament and sana parliament omu who say no there's something happening here ana omu yiro ho ana omu be sha ase a sesia omu ayebi nti ye de asidama omu sesia de aka ne sesia ne say ana me ba me hu so omu afili ana me yam hihimi na nka me nim say contractor no or the sa tape no a ye de bo ha no e de be sia because car be the speed no fear onim say bridge ha wan hwe na satam no na ha yan feel yo obahwe agbegberan na accident esi but I'm so happy say me ba ha no pa me hu say omo pia omo the rocks na be feel ha na me last ameka ni say street light no ombo modern street light no enye juma street light ye juma na ke say at least road construction dey na ya bansem say onu sikaba obetuma ya man nti me da sida ama stakeholders ana omo aboa ama ne ye mfa gota me bio ye be fa bridge so akọ onu ya ha family ha obetuma akọhwe no na wetuma ba ha nti ye da mo ase ye da Adom TV nso ase pa mu ni first media ama ba ha nshran kam adwuma pa mo ye that's na wakano development really in every area no ya ka should be very devoid of politics not just ya tumi ahwe na ya ma ye mpatem ahodo akonkan ye ba ye be kasae mpanyefo tie ye omo aba be solve problem ama de share wo tie nyina nso eni age sa ana ye pe no sanso eni ye nya no assemblyman wa ha Samola Krofi a wono edi enimu me kai se ye ba ha wo ka se obebo modian no ne mpanimfo na kasa ne yahwe ne yaye no ene yaba aba be hunu se yaye enti asida ena enka no nti ebusua aha na mre ene nkrabia be ma me kwan ma me de dwumadie ne nyina aba na wie ye ba bia woti a wo hwe me se ebia wo so wodim se bia yaba wo mpatemu aba be kasa ama mpanimfo ede emwaye abremu anase wo kura wodi ye no enye ewo se mpanimfo asotia epacho fa the number yi na frey yen ne yen pimel ne yen nu ntwetwe nkomo frey was 055 254 0562 055 254
0562 na fe yemel na yenewo entwetwe nkomo aha eya Adom 106.3 ene Adom TV ena wo hwe ene the People's Forum edition ye de free peace be de ebrewo aha ene ye do besi Nyankopon ye Adom a da sene ye no behia ewe fidie so. Good morning. Yawo asante eno no ena komotwe de course so ewo Achalebotwe in the Greater Accra region no yeso yakwakohwe bi e de abantafo won se ye kan ye kan sa keke kama perifo tuma na mo a ye sa kobo ekire timaka se ye had ye tia na ye ntiase ye bo aban atwinku a ye tiase aban be yo se ankrankra so na be yo wo ye ade kan wasane abo abaso se ne akoso wo Achalebotwe empotebo no ebra se boys ni bedi kakra de ato obotuma no pa otwa bi so the mula bre na so game pack draw no are ready yanko he se wonu anom nkran ehia sa wo benante akos net office emfa ho ne bebia wo office wo fie fa phone ne dial short code *711*9#. Select your option 4 na wonso tua was net contributions ma men kai ho se emfa ho ne adwuma we se ya nkrankra adwuma se wo ye adwuma ma obi kai se wo so tua was net contributions. Register on the SNET self-employed enrollment drive SNET ediabano na ebrano nso tua our contributions na SNET ensure say wonso no ubenya SNET benefit for the rest of your life e ade ehia pa hye wo nuanom nkran hye wadofo nkran hye wo maame bi nkran hye wo namfofo nkran na omo nso enkonko register enkanka omo eye wona wadwuma mesrel eye wo daatse idifa the personal. And there's also what we was net contribution in here so be nanti akos net office and fa ho ne baby our office wo fie fa phone ne dial short code *711*9#. Select your option 4 na wonso tua was net contributions ma men kai ho say emfa ho ne adwuma we say ya nkrankra adwuma say we adwuma ma obi kai say so tua was net contributions. Register on the SNET self-employed enrollment drive SNET ediabano na ebrano nso tua our contributions na SNET ensure say wonso no ubenya SNET benefit for the rest of your life e ade ehia pa hye wo nuanom nkran hye wadofo nkran hye wo maame bi nkran hye wo namfofo nkran na omo nso enkonko register enkanka omo eye wona wadwuma mesrel eye wo daatse idifa the personal. And there's also what we was net contribution in here so be nanti akos net office emfa ho ne bebia wo office wo fie fa phone ne dial short code *711*9#. Select your option 4 na wonso tua was net contributions ma men kai ho say emfa ho ne adwuma we say ya nkrankra adwuma say we adwuma ma obi kai say so tua was net contributions. Register on the SNET self-employed enrollment drive SNET ediabano na ebrano nso tua our contributions na SNET ensure say wonso no ubenya SNET benefit for the rest of your life e ade ehia pa hye wo nuanom nkran hye wadofo nkran hye wo maame bi nkran hye wo namfofo nkran na omo nso enkonko register enkanka omo eye wona wadwuma mesrel eye wo daatse idifa the personal. Kauda bia se tokoso ene SNET for any enkita ho maka cho se dachi na ye ka ho asem no enye the next 100 years just a day ahead of us ene obi onya 30 years SNET for ashase etwia no because o shase o contribute to SNET crowd oni na he bia baka conscient no ontimi nya adwuma biem and abaye responsibility of SNET say obehwe no kopim se either so obentimi agina ne na so etimi asasta te adwuma ana ontimi kura ebehwe na kopim so bo ade beto ne sade afre no
ensa wotuo na se ka snit asem akire wona so de ye agudi a ya menim ne opeso akire enanya wom na ye bosom adwuma nko ana ye ka masem o wona ye bosom adwuma de se na wom mpanifo bete de akọ ba me no mi no e ya nkase ye ho ye nsa no adwuma no se me tuwa me ton enam cold store na me wo o Medina market it is also o Serbia make sure say also wakọ ese me so o me ye cold store na ebio na me de me ho abasses neti seed na mo de aba no me de mo e ba bedom menya eso emfa so da achimbi sa pepepepepepe ti me fa nya gude de bi e ka no toko so sha manfo nkura wakasa so nya ya so so nkura na ko snit e won nkura beta bi e won nkura beta bebre wo Ghana fa na ba bia Ghana mesin bia be kombia be hu snit akachi owo asante mampon so ko dru a aka ma odru mampon station no e hono mo ana snifo akachi no ewo bowura honom kachom se pacho me nsu me botire me nsu me ye baba me ye hairdresser me nsu me toniema e wasante mampon dwam mabasa me ba na snifo no matena se ebi abosumi nyina me kam sika nyina awia emfaso eda so enie se na motimi atede ato ode ama me na o kire menya so mfaso hyase ne tina perifo se u fitip entembru ensu an wani eye kokọ ndi hyase ne enkase o ne mesua na afa ne mafiti brabo na se na asne ne se ye kede o mo banya bese 40-45 years ko da bi udi agora de beka kira ma ene ya 50 years if going obetumi ahyase a contribution to SNET entina se emma asembe to kwantimfi why entina se ma asem emma meto kwantimfi wo yesa bedie mia papa ti maka so se one but modi two anamo efa ko SNET for akache ko SNET akache ensisiye se omo seed no modi aba no wo de ho e ba bedom yes akone ko SNET for enkra to ne ba ko mreba ekomo ho no mo a besa no bedi so we try our SNET contribution in here so be nanti akọ SNET office emfa ho ne baby awo office wo fie fa phone ne dial short code *711*9#. Select your option 4 na won so try our SNET contributions ma men kai ho say emfa ho ne adwuma we say ya nkrankra adwuma say we adwuma ma obi kai say so try our SNET contributions register on the SNET self-employed enrollment drive SNET ediabano na brano so try our contributions na SNET ensure say won so no ubenya SNET benefit for the rest of your life e ade ehia pa hyewu nuanom nkran hyewu adofo nkran hyewu maame bi nkran hyewu namfofo nkran na omo so enkonko register enkanka omo eye wona wadwuma mesrel eye wodaatse in the father personal and there's also we try our SNET contribution in here so be nanti akọ SNET office emfa ho ne baby awo office wo fie fa phone ne dial short code *711*9#. Select your option 4 na won so try our SNET contributions ma men kai ho say emfa ho ne adwuma we say ya nkrankra adwuma say we adwuma ma obi kai say so try our SNET contributions register on the SNET self-employed enrollment drive SNET ediabano na brano so try our contributions na SNET ensure say won so no ubenya SNET benefit for the rest of your life e ade ehia pa hyewu nuanom nkran hyewu adofo nkran hyewu maame bi nkran hyewu namfofo nkran na omo so enkonko register enkanka omo eye wona wadwuma mesrel eye wodaatse in the father personal as we say many customer for the Social Security and National Insurance Trust it 20 our friend SNET ebetwe enkomo afua sakode atenase afua bokode yeso adomo so ya da nyame ase bese kikakob na awtwe bese bienu miensa so ni na yedi enkomo na man se enanu moko osunyane ekodi dwumade bi ere area good morning womo mo hwem so ye che o ma no pay
say I kind Monday adwade twam yai e na ye ko sunyane ye ko pa adwumedie bi hontoma say obeji atom say enipa bebre especially omo ye o mankasa adwuma de bia boy hu there so mu nkotwero mu din was net obeka say na me sorry madwuma mu na makone de e den ma me kakra enti afibia one of the many programs I hear to bring our services closer to clients and customers. They say yesutu ye mfidie ni table ne ye nkonwa na ye de ko nkofo aboboa no okay ye free your office na bibia obetumi aye was net office ne ye bebo tent o mia bebre be se na wo twentema se nanum na ye de sas dwumedie no abrew enti eno na adwade etwam ye kopa hontoma ewo sunyane a ye ka se e free dwade kopim fiada nyampa ochina ubetumi akosa atenti mu bia wo hu ewo Ghana mia bebre afi ye were about 75 locations it is a diosunum different locations ye boss net hu deru ye de ye tent yes was a bibia obetumi your net office no ho sa tent ase na kodi sa adwuma no etimi dru a service be na me hwelem se mensa ebe kan o tent na te the edikan say the esi aka dada no tro within so untro within okay esra wara tro within as net won faso ndie ye di hu nkomo bibi kwesi e faso no e do so party so unya tro within simple wa tro within na so unnim hu statement a che unnim say the statement isi ko enumpo de ye adwuma formal sector obi o ha wa register be 5 6 10 years the statement constitution extra finder even though every 3 months you send no yeah only time what they be share into there so wutwem na hu tent ni be abofa ase e ko ka tro mu so mo print with statement ma so ye adwuma wura so na say wonim say mra say so wo adwuma wo say wo register adwuma no was net na register adwuma yefo no so e was net nti say wonya ya enyanya ya we dey besre na watwin fasa akwanya so na ko register wo company afen so net any Ghana card major ya abo hu de raba e bebre dodo na ye but nipa maku bi nye nti e besre say wonya ya na watwin fasa akwanya so na ye say we pension so na o pensioner certificate every year o mo medi 75 they also ko renew so we renew we dey mestre na koye kamia say bibia ye was net office bia na say nkomo bi mpo na abeso di facility ho wonti de ye na say what is here ka seed ye de ade o beso ko bisa ho asema e ma ba ne mrante no wo mo twen tiko na wotwen ani nkodi sa nkomo no ye hwem say di enkomo bebre di afa seed a wo ka ho asem wo boso se say ya dia kakra manfo ababaji atum ye hwe after be say a month or two near seed mu da bo e sha say et say oh kwesi say the work na my adwuma madam brands ma boa e bebre ye started di seed hu komo be say emfa sa afene kakra ni e na be 2-3 months ye share da she mu ke na ye body road ndende ye starting komo ina omo ye o mankasa adwuma omo dom snet no mu omo be say 14,000 ne kakra Ghana nyina out of that time about 1.8 million members na be say empim du 9 ne kakra e na dom snet omo ye o mankasa adwuma okay interactions any mo ankasa so adwuma pa mo de attire che ni dawubo ene akwento bebrebe ye tu o mem ya kasnet asem no ene me no ka say sa empim du 9 ye che no do 57,000 wow empim du no nso ene ye chire enti asem no am kofa age atum ato asopem na o mutu ho anamon so ye besre ye beka aka won se watwro wudin a e ma ne nso ho a me pa acho mesre se ntoboa no busumi bia me nsanka no wa no ana se import dey si kan self employed for kwade e mo kwan e mo mutumi tua in advance betumi abetua busumi me nsa busumi nsi empa afi mu ni nyina nti watwro wudin no the most important next step any say obehwe na ntoboa na busumi bia also de ba no amensa there's a boys no share enema wo system ni mu na hwe ba bia investment bebre wo na do sika ko sha hwe say returns ne ba na no odin ebi still wo adwin po bi say snake returns is shadow ti we am ye ko boys so hwe say Sunday say match kese pa oh to hwe say who baby a woko me mu komo no ye better to be at you once say yenya embrembre investment ne fe umbeto snake so a yes the next best 60 years asana ya me disu de osaka wesi nkobo we mati bebre enya ko na oka nimsa boys nso abre na meka che boys say
bet there bet exactly that e betumi abom e betumi so afa o sensu I'm trying to sound needy enti vaccinate ne there oboni beka say any game of odds take incline that so nia udi be shemu no no an be determine I say akase snakes na insurance enti say wo car hu hia wakwakoto insurance atoso ade na aketua na sika ba wonsem ne de wu insure sa sika ne bi na wo be de ba kwa car insurance sa sika ne na de ba kwa house insurance so wo shop bi sa sika ne bi na de ba kwa insurance na emum sa sika ne de wu insure enti say eno free wonsa e de na ade be ye hu ode be bo hu bra bebrebe amaka nyina enti nya meka ne say snake no de edem take incline enya say bia ubetumi anya ana wontumi nya te say ba konkomo ya na edi na meka so ne say na wo ka say gi say watwan mo edi mfie aduosia no kre udi mfie aduosia oba apply for pension na yesu afia wo ka na emum ya na da bia ne ma mienu bi ka snake wa ye rate afi ye wo invalidity pension ye disability pension enne woti hey ye ko ye ba me be kro obi nim ye beta na me free wo studio kra na me kwa obi nim ye betimi atome uchika okokumase eko na wa bankan ubetimi akonya nkwanhia na bia sebi wo nan ana wo nsa ye twetwa afiri obeye den wakaka ne bio samre no se wo ye snake ni mapa a wutua wo contribution a snake ebe bo chidom akọwomwa etua pension amount akopim time ho beto no emfa ho so ye wo pension already 35 years ye will be already 37 40 only 60 but esan say bibia to no nti a wontumi nya adwuma bio ye tua pension ema no snake so wonfa so emfa nya agudie asem nto da na mo se hu nya so bi na asem to a obeti ase kai se da bia se eyodachi nti ya fa no personal me dey akwese se afia ye beda ase ye besa e hia bio ya kra o chanapa ye beto aso